O le mele tu. Ke ia koe lo ke akse mea koe pa uange. Ia ua vaveo sokul ka ko ori le fasang ko ngore le ka ko le pupunge le si device ia but anyways. Ia malor so fu manu ia ni tura le fiafu te masalo ia ile koe mamawa ai mai ata alonga. Ia o le ta po ia si tatu tunu. Ia ma ia fa penga ke mai bomba ia fa ma ka ngo updates mai po le ar kulanga ngo ia ka ko au po kai kare Afrika lunga. La se o tau nei mai mo te mine ia fa ma updates mai ia awa ko ke fa mai ka o ka alonga ngi wo no yon ma ko ka po I ka le anga o iska nga kasut. Ia ele ia fa ina. O ka alonga is just a game. Ia fa langa le anga ka wo fia lagi ai kai mingi. Bo kai kare Afrika lunga. Ia wa o ke ia oi lava le au le amanu malo. Maybe ono le to tele lunga ka ko YouTube. Ai le le ka kia ka ko device. Okay, can I do something just to make it nice for some ongo le pupungi. O le pupungi ka ko oh gosh. Anyways, ia fainga ka ko roi fa per ka ko YouTube okay mai oko. Ya sekia ka ko o popoli o le bea ka ko la ko ngi po ia mari desi. O fia yo talonga ia le foi mai nisi ua se fulu valu le valu. Ia malolo sa yong sa o ka longa ngi se longa uma fa ko langa paua le me fa ma walunga ka ko au le red. Ia por ka ko au foi le ka ko Ia le tulanga fuli nei ke mar kai mea kudia kwa ai fulu valu mau kai ia malolo sa ka ko se. Ia fai le mo ko fai va a ka po ide hanga. A wala ngai le misir tau sanga. Sodi. Ka ke fiu foi ongo sa isi au ka po ia o le makua ka po le hanga o sanga ka mo ia po I ka le hanga o sanga kai de ka alunga. Ia o le mea ia se mea le ka ko vivesi ia lusu fa le valu. O fa pea o le ka hanga le afa. Wa pea o le ka hanga le afa ia anyway se le se mea ka ko ke pole on sa ko a pele on sa I wa le rope so o ngen ko sko se rua se ko e rope ki was so on ko ko luangi ko sko so ia ko la ia ka ko kusa ia a nefia fiola ka ko ia ka ko ori o te loele o te mama se taimi a umata alonga ia o le manga ia kulanga nga mai ka ku lasungi so you know what ole o ngole ko kele number ka ko YouTube fa pela ka pele YouTube fa hanga Facebook Okay, so let me try it again. Ka ko alo YouTube ko fa mai lo alu ale ai la ka pero ka ko YouTube ka ko alo ngal Facebook ka mo ta no ngal ka ko YouTube. Ya fa pe ngai okay oko. Ya ka ko alo fa pe nga So can somebody say like okay? Ya ka ko alo fa pe. Le la fa tu pito dia. Ya ai seki ya le nya ma ya e le se me fo le wan fa fa lunga ia download ka ya. Ya but it's okay. Ke le fo mo ngar wenga ma. Ya ole so. Ya o se tala matango fio se kala manga ya ia ile tulanga fu ile nei ia ile ko pose lilo ile te le o le mau fai kionga fa talo fa filo ya tu tupu mai e o se tatu tu ia ko ke fia mai mo mai le nganga moni mar fa tai ia ka ko ke lo lava sa ave fa mo mo ia ile tatu au I ka ko au yang ko ka po ia ile uma ka longa ia la fa pe la fa ngore o talonga o ka ko ele mo mangi va se dua fa pe fo o la au le wa no fa le ko ia so ia so le so o le tele ia ni tala tau fa le anga mai sa mo a ka ko ke se ela le tala dia o le pumonia o le aso le nei na amatai le pre-polling ia po le paloka fori ngei la forta unga fa sa mo le pre-polling o le paloka se bonga foi alfa sa mo le pre-polling o nga ngei langa makari palo ta sa fatsa so o le kulanga langa ia o le aso faraile tala tu tai au
o lea le a whai ele la kou pāloka, fo lea a toa, a o pre-polling ku so pāloka whapikoa, pāloka whapikoa. Ia le la sa whai le so, e mo le whaftai fo i, lea fo i tūlanga o le whenga pāloka, ala kako mei mai. O le malanga le fionga le li pāle mia sa tu ue malanga i sa moa, i le sa, pia na tu e ta liu sa moa i le sa, ia ai peita i ane. O leanga kousi da sila ku lewa spururua lua whaftai mo le update. Yes, McAfee and everybody, both YouTube and kusa nga maka male newspaper le ka fa leanga ka newspaper fo ile o le observer. Pe nga lako o mai ni tusinga. Paloka le kiki, ia o paloka le kiki o le pre-polling la o le palota whapitoa. Whaftai lava. So, o kuskusinga la observer nga ko vai ele worth nga ko urunga. Ai pe fo ringa mai fo le o le tusinga e ka fa leanga. Wa ese nga o kusi fa mai wale fo ia kula fionga le pare mia tu sai malanga si nga ngase. Ia por se la fio mai fo fa yang siaki. Ai pe fo ringa o le o mai fa pe pe kala ngoa nga i o le la kapi. Anyways, ia leo ko sila sa moa wale kasi se fa mangyanga o le meu te fa ftai. Mo ko vai yaso ia. Sa kele nga wala tu fa manuyanga ne yo o kupe o la kapi maka alonga sa avaku le sa foi. Na hui atu lava i la kapi. Nga hui aku lava i asosi la kapi ma le liki ma suska alonga. O le mela wai ai. Ele i leva ku ngeyo le ka oko fo i le tūlango le tupe fo nei ale malo. Le avaku mo le ungi la kapi le se lau 5 miliona. Mo tonga fiti ma sa moa. Ai ui sa o kwa Australia. Ui sa o kwa le malo. Le angai makwa i malama le lei Australia. I le mele fa le tono i le kako yungi la kapi e le ngau sa moa. Sa afia fo i tonga, sa afia fo i fiki. I le kulanga lava ngei o le mismanagement, ia po le poor management. So o i la tau e fia e le managing o se ling. So le tulanga lana, a lea langa, vele mangingo le maka o le vaya. Lea wa sila, le Pasifika ma le lalolangi atua. O le fionga i le pāle mia o le malo tonga, o le pāle mia o le malo papungi kingi, ia ma le pāle mia o le malo Samoa, ma sui o le malo Fiji, ia ma le sui Minister. Ia, o le afoi. O ta'alonga sport and recreation. Lea la ngā whiwhiua, ku ia penta o rua tu fo i ma le fionga le li pāle mia. Ia e whiwhiua tu fo i le kulanga li malanga ringa ia ngei, o le ala le mele au kousi le silai. Lua se lau 5 afe le tupe ia po o le maftanga ne ia Australia ma New Zealand. Wa whaingo ingo le Pacific Rugby League Partnership. Manatua o le liki a Australia. E maalosi akule yungi liki a Australia ngai lo seisi lava tunu o lalangi. E o ia New Zealand. E kasi pea le awang New Zealand anu le NRL Australia. E faifo ila le liki Europa. Ai le tutusa lava lo na maalosi malika milusanga leo liki a Australia. Ai ato sila le liki. O le tele yo alo matama whanau o si o tato tunu. Yo lo ka alo ye lau iloa. E le ka e kau ke fiwe lau. O le tele o le alo matama whanau sa moa ma le Pasifika. O le wa. O le o le NRL. Ia ma ua maa ngai al ka alonga. So I think o le wa wha mea alofa lai Australia e ala le Pacific Rugby League Partnership. Lua se lau 5 miliona. Mo au ngei wha Papungi Kingi, Fiki, Tonga, ma Samoa. Ia e kangoi vai. O le US dollar ia. E kangoi vai i o se meo le ono 10 miliona. Ale aku ue kasi ia ali liu kupe Samoa. Ia wa se lau man tupu afe fo ile se lengi. Ua tau mamaua Samoa. Mo le yungi laka, mo le liki. Not yungi, but le liki. So le whafkaila le liki. Another try, o fiala, o whaima updates mai kako ai. O fiala ngawa ia whapeo sufa, varu sufa, longo inga la was full vat. Ia maro, ele koi kikia umarkai. Ia e. Ia, ua tadi umale le tau wha leanga. Vai kako newspaper ia kako Samoa. Ese le maka ngā. Ese le maka ngā o newspaper ngi. E leo mai e si ila tunu ko vai. E fia ko Australia ma Amerika ma isala elu. Ma kungu ole lalulang. E ngā pāua i o ngā ruenga ia, not o da kusikala ngi ke wa a fia fuale.
le mata upu fa pe fia uma le kuskala ai le ngal kuskala uma e iai lava kusikala wa pakingo lava e ngai wenga o le makua kau fa le yanga lava fa nga malo ma ka kia kalu mai nga manguia le malo e ko kere fa alongo ko sa observe fa pe me fa fikai mai sinu spepa nga le fa le yanga lava le tulu so au se ka dia a lusu fa tos food a le nam tsona e ngo siri ai sorry la ka wa nga le yak bala ba nga va ide o ina siri la ko ai e mo mole fa ftai i sorry o nga ngafinga sa ngele sifuru iwa milio nga Samoa le nga ba kur malo Australia o nga ngafi le nga fa ilo mai ele se furu iwa miliona le nga sangi a le ko sangi le sia lua se la ku sa aku ai nga Samoa e ono se la man ku pu milio nga Samoa a o ku ala kiki aku o le nga sangi le se lau 50 miliona mo awe ko rongo inga 50 miliona ale yungi kako kilkilo le sa anga ko Australia manguia mo mole fa ftai tupu mata mari o se tato tunu o le wa ya le alala ma papa au Australia makanga ka ngu uma Australia ke le nge se le o le wa ko kiki afia se la wa fer ku pele wa ko fo ia ko ngor ka usanga mo le malo sa mo fa tano fa ti au tau le wa tau mai tau sa ia o se kulanga le o se tulanga mana ia ai o se fangu o le fe au lava ngei ma le message ngei o le ka ko ke momoria ina yo tato ai nge Samoa ka ko ia ka fa leanga ma to mai to te e upuia le malo se ku ia ka ofi ka kia ele o ia se pa o Samoa o mau ai ko ngus pepanga o le ale ka mau ai nga Samoa o mau ai ko ngus pepa ele se mea o ko kala pepelo ma mea uma e fai ele se mea o mau ai o fele alwa ko le kupi lua afe lua fa nga va ko le lua 10 miliona Australia mo le Jocoms o le lua afe lua se fulu luma mai lua tasi nga va ko le 5 miliona o le lako plan for 8 years o le foi lawa avaku se fulu iva miliona ngafi saingi 5 miliona lakapi a le foi ko saingi sia lua se lau 5 miliona mo Pacifica lona winga e se la man 2 miliona sa bor ku pemba wa leongo 10 miliona Australia so ele la kiki Maya Juni last month nga kakala ile fale 4 miliona le fai Australia ka ko parmingi o le fe au le tau mon moria tu fo ile au ya o to umai le au fai musi pepale ko ke fale anga le malo makua ingo male la lolang tu lowa makua ingo wale la lolang ko musi pepa le anga fo yo le wai doa ile tau sanga e lua fe lua ia por lua tolu nga va ko le organization le la lolang ile 2 miliona o nga o le lako mai kau e nga o Samoa le tunu o Pasifika o le awa mawhai o na nga lako o maua le afoi le tūlanga fo ne o le food security kusa le whainga o le polo keki le nga mau kwa kako 2 miliona so a kou lai loa kau whainga me whaale anga le malo o maua se mangui o Samoa o maua se polo keki ka lunga manguia mai ko kere o mai fa pe mai fa style pa mia mar fa nga malo ko kere o mai fa pe fa kai pa wa le me mo le observer e ko ke mo pe o mo ko inga kula epa ai ko ke mo le mangungi ni ko ka ma fa po uma ai nga ma fa fa la au dia le mali e toa o le fast o anga rosa bole le ko mo ko ke lo i ka fa pe ngai ko ngor kuspa ie mo le mo e ke ai ke le ma o nga ke ingo ke le mali e ke moi fo e ke defie moi ke pa penga o le wa inu sa moi fa manu yanga a bo ka le lo la va pula mo ku fa penga ai ele o ma tau le mangui ai o ko o le sa aku i fafo manui ai o tau o fa manu yanga umalava ya ngai ko a lu ono sfu lu o inga sidi fa mo mole o ngai sidi ka ko e ka pe fa mo fa ulo marka ko lai a chain banga au se fu lu o ai la sidi o ngai sidi ka ko wa ngasa su van mo e mana va ngai wa ka ai pe pelo mai pe fo ringo le ka fa ke mo mai ka sa mai ka ko ai ser ko bea ngai ser ko sorry la kala sa o le aule se kako va aila sa ko rin ka ya ko rin da tan masa ko rin a sam bu bo va ayon ma kwa swa fo ele leila na ma ko ke ni ma swa fo ma anai ma le ni ta la
ke ro e ka fio lolo siaka awal ka po ya siaka le ya fo le ke le nga fa ari ya ru mo le kalango so le au si la ka ngaka e umare le va ya so iska ngaka poloka ka ika ya le fa kai la vas ke di e poloka me ka ika ya nge ya me o ka longa ka kere ka alo ale poloka ore ko a kele ka o isi kai mi isi ka usanga e fai ya le ka ngo fai sa post so le a check me ka ika e pe ya ka ika renga la faria ku sa ika la faria le wa awul poloka nga fuis ka nga ka ka alonga si e fa pe nga me o fo isi ka usanga nga o fo kai mingo ka aloy ya wi e fa pe nga ko va ai fo kai mingo ka aloy kere ku oi la lor ka ko plu wa ko ke fa pe nga o ngo sa e ko yo so fo le la ya ka de wo ai yes the general kani ko e mai fo va yaso ngai mare lava yaso ku wa ile la fali e ku vai ku e o fa sanga me me deixa fe ni me ya o rei no por al me ku fa be ya ala ka ko se o tulanga la le o la fo o le nei fa manu yango ke o fo so that's really nice ya ka ke fa fe kai ya o inga ilu makal ko ele ia ku o le lalo langi ma fainga va ku se vai ya le wingo la tala ku vai ta rock o la le kelo se le ta rock ele ola ko ta rock la ku sa mo fa pe me ya ta so man sa mo ya va tu todo milion ale ta rock e o le milion ya o ke le fa ku la fa pe ona tanga ta milion ya a va dise me la ko futa rock ya a ke fa ya o le fa man yanga nei le va ku auskaria a fa pe le ke mai mo me auskaria o le ke red o le ke ia ka ko i kunselang fa fe kai ya kunselang sapora se marca ko red por kako maroon vai ole red or maroon sapora se marca ko au fa fe kai mor kako seleni le to fo isa mo ke le o min fa pe o ke fa kai ko roko fa fe kai mor ko seleni o fo ai mo de tato tu ya mauskaria malava o ko usu kai au ya tu lang fa pena wa kau de fie ka ka le langu plu wa pe wa ka ruanga fa pe mai le kako plu ko na vo de e pe wo ka de fie ma ka yo ya sila mo ya fa ko maua ya ule la ngona le o furang moanga umba bo le ko o fu la mo ya ka ruanga sa ve singa ile rua fe rua kasim ka ko fai paki ke ro ako vai nge isi kapure ku le o furang moanga sa ka fie pe wala uma me o fulang moanga ku kongi ku bole ko fu e pe ya ka o fulang moanga pe wo e pe ka iko se o se me vo karu le karu ya le mako pa ki pe tesa ya bo pe ka fe ka le langu ka ko fu le mu malang moanga yo le langu ka ko mansa mo ka lunga uma e bo pe la bo ai for ka ko le foi le pe wo bole ka udiar plu ya ka ko plu le ka ko ita pipi e ma me pe wai fo ya bo ka re ko fi o fo se puro dia o puro de nga mai o lo unis sa ka ano le au kilang va o le puro sa nga mai nga epis nga mai le lo ka sing yu ka sing ka nga ma ko le ma so puro wo asia wo ka ma fa so se me la ngu pru pe wo ka wa ma fa o pe kesa ai ele leva la nga ko e uru mai nga ya ke no o le plu ele o pe ke so le plu wa ia le ko ole ko la mo ko o fulang mo nga wa ke lo le ya o le ma ko fale ke vai ka peka o ye fa malama e ke mo ia o me o ya u la ke le fai le white e plu ku se o yo se vai mo oh ya lo famoni wa ma lo le plu ya va ai la ya o ke le ka fa ya kulanga e wilia e fa ngata tele ya te uno what we male au sa o ka alo ese tatu ta po yo ko e onise ta po i ko ke ka alo o bo le va o ka alo i au fa va ma lo me foi la nga e alu ke le lo ko le au la ta to le mansa mo le plu ia male au le ni sa foios. Yeah, congratulations. I won't ever for my same eu aku foi kai aku su aku ngobo poloka. Wale me ole kuai.
sila kala sa o e kanga ka ke musu ka wa ku ngo e kanga ka makua i kaleanga makua i kaleanga pe o ka lunga but anyway so la ka ko se ya o le lulu le manga kua o te le fia tala noa u le lulu o wai lo se ka ko lulu o le lulu le HPP e le fela se mea sa fio o sa kala ngo o nga le o mai fa ka ngi kusia wa ngo manga o fo ke fa ka use pando fo le so angi fo fa moi ai wo ke ile ka meri mo ka ngaka foi mai mo ke le ko pru mo ya la kala le fa fa mai ni si wo isi o isi mo ka post dunga fa ko o ka le fa ka mo mai ka o le mele wo ile ka ngaka o le fa ko a mangingo i fo sa pora sa le cha pipi sole kalu mai nga fola fa masingonga i nga fai fa mai o a fa sale le anga ma fa ka wo le lulu o le fa ko a mangingo i fo ia sa poras ele o le lulu e ko ngelo ia akula e pa mai mari mo manga kua ka ko a fa apea o your personal problem or your own personal e ka kanga ko nge oi e se me le ala wo i wanga mai aka nga kai nga mai fai upu le fast e mo ko yo ala ko fai kala le nga lulu fa mai nga ko mai ka se i mai ka mai ngu mela le ro po fe fa ka wo le kusi le ro po la ngu mela le kusi ia ele se ka ko me ma wa nga pa le melo wo ua faki kangaka ai se manga kufole upu foi le how much is too much o la for kala le fai fusuanga e ke alua e ke fai akwa wa manga kua fa peke fusu pe lima ku e ka ro la ke alu e lo pe valu ku ia a tielo e fa penga ma ko foi si kamba fusu ke vai par ku nga pa ka ake vakunga so le la sawa ai le fa pe ya un po o e polear kamba fusu ele lady mama e pe fa se furua e wanga pa e vai fa pe ngal me le tanga talangulangu o le woko mai ala ko ka umai ua le ko e fia langolango i le HPP fa mea kalunga fai mai lulu e le ropo feo arwe kupe kalunga fai mai mo me feo kaka angar koko samboa le ka kok sambo fa mai kalunga fai ele i afu ele i kelo le ka ko YouTube se sa ria ro kalunga fa akafa le ngwa esere me waru ele ka ko se kalo fai afa pero yanga ole pio tulanga la ole la ka pe ka ko YouTube ai ka ko mai lungo Facebook ka ko maka ke minge onga o le fanga kaya o ke o lore le aku ke fo o le kava uma vai la ko sila mai le ilo mai Facebook wa kava uma ya me le la va ai ko ai la ka pe ka ko YouTube ai me ka ko e vai no Facebook ya ai nga uma lai kaya o ka ngoi lo da ku ngol ka ko YouTube ai fa la vai ka ko la nga wa ke le yo mo me le la va ai si fa uma le fa uma ko me no ka ko e vai no le ya lo wa te ka pe ku le YouTube po bo ese mere ye la va ku le ya ngo uma pa vai le va ya ngo fa sa o ku le ya ele yang ya ka ko kala fa ya e ka ki le fu fa le anga luru pa wa le mia ya now o le wa bo kala ngo la fa le tato YouTube ma le ka ko wa no YouTube kala ngo la va sui ma a me sa tanga sa lo yo ka nga ko va ye ya fa ya auto mulianga tele ya e faki ngai ka ngaka mana tu foi oto ia o kausanga le e lo por fa ko le ko vai sa mo ye si o la tu no e ka mai ia o fengi lu nga fai mai lava nga maka mai lava le lu o fai le me fo le lo le fo o le waka eka ia o fengi lu o fa nga fai le lu sa war sen ko ka eka ai a se i fo le lu o le ngo va ku kusinga fa mai le ni leo ia ka iro e wo ke le vai ai a fa pe le ni leo le iloangu mela o kusi le ka ua maia po fiang fa ka wai kusi a fesiringia la sa poras people ka ko ka so ya le la mo malo ka ko ro su lo fa tai lava
e malo ka longa fa mai se mo le aku se fa kai de awol marun e le o ke fa kai ka ko au se mo le ka le la ko se ya le tulanga na fa tio lava sui po members, and I feel sorry for the supporters. You know, I feel sorry for the HRPP supporters because it pay for that only fast. People deserve to know where the money goes. Ele fa pe supporters fa pe ya o ma ko ya. Se pe ya me foi au roku. E fia fai ya sa nga to not every au roku. A fia fai sa nga me. People need to know po fe ro le kupe. E fa pe nga foi fa la pokonga. E fa pe nga le fast. Ko ke le fast. E fai na tala le tupi. O kala le kupe sa mo e ka sen mai mafkanga ka kasi. E ka sen mai ka le kupe fast. E ka mai e fia kupe le nga e fa pe nga. Olea. Me foi le olea. Ole transparency. Ia mangingo le lei le fatino ina langa ele o ka kongi ele o ka kongi kanga ole me foi le ko ke vai le sapona sel fast e lango langa laido aku le me fai le kupi e o foi lai mafutanga tasi a le sa or fingor kupi you can tell and you can see people will pull back ngaka so it's a uala so le lulu ia le mo mai pule ava po mele it seems like you guys scam your loyal supporters, and which is very sad. So where's the loyalty? O fea ngai o kako kangaka ko fanga leva kiringa fai mari meria. Le ala wo mai ata ngata a mai sia kangaka. Lo ka post ala ko runga. Ia o isi kusere lo pe fia kupe nga sa mo. O le fa ka nga kusiru ru. O lea wa o le mo fai yesu nga kupe. Ngolo inga le si kupe nga senda ku yes puru afi. Ioi. Fa fenga puru afi kupe o kusiru ru nga ba ku ni. Fa fenga puru afi. Ia nga imagine there. How many HRPP supporters in New Zealand? Ala mereka ua ko. Aro ke ilo. Lang ke mangu nga ruenga. Ioi. Feo ia uma kupe luru o ko ke mai ko pisal fast ma fai ko fasal lango. Feo i kupe luru. Ele se furu afe se kupe arwa penga sa mo o ko ko ke kupe. A alu afo ya bo fai so or ko media. E ka o fo ro ngo but for the time being ele se furu afe kupe luru nga New Zealand. Ioi, ai ako mai nei ruma ko ke fia makambo mo mafa nga mai sui ole HPP e o mai rungo ko pokalame ma meanga. Ia nga, o ngai aya. O sapora se le HPP deserve to know how much se le mere transparency o le kusi kasi iwa kasi fa o le kusi wa se inga lulu ole aso ai dingo le mi o tonu le fai. E su e aku le kusi a maua e lo le ya o le kusi o mela ka umai mari ngor ka ka fa ka o nga ko nga lulu fa penga. Fa akoru nga fai kwa ka ekaire ere kaudia. Pe yari o mo pe yari ila tunu o vale ia nga ka akia ku ya ko. Pe o fa ko la kala ka kere mai fa fe ai nga ila ku. Ai au sila. O le asa nga fai ai fia lo fa ku 40 years. Fa se furu ka usanga. O la umai ka ko fia ma ke. Fa se furu ka usanga fa pe nga yo ka ko ma ku mo yo ko ku ama ma ku. Sa fe o ka vale le malo ka nga ka ngi. They don't deserve le ko nga me fa pe. La bere fe maro. Nga wo o ya o wa se la udi masfu. Ma wo ku per pepe ma wo se wa kele ngi fa ma yanga. La ku per pro ke ki wa manga ia oi. Le un ngari fo fa poi po nga fe se uno aru pro ke. Bo o ya onga le ngo ba ku ya sanga nga dua e po sanga ko do ngiring sa le news. Nga le bo le pro ke pule a onga o sa oi ole. Le fong fa vai a mar se reni bo le se mele o le vaku ai al komiki se langa o menga ko mai asola ko si da sila container si fa makala me ku pa yang rela e aku container so aku ya sa ka ko kasi sa custom sa siaki ku ele siaki anga le pe pinga se furu item si mai fa pe mai yang pusa moa nga el container nga pusa moa fa pe kasi me ko nga pusa moa. E ngā kore siaki si mai pusa moa kaunteina akoa. Ai ko ngā kaunteina fo le pusa moa, le pusa sosisi, o le pusa ai lilo ai. O lai ai ma mea ko ngā kaunteina ling sosisi. A ngi mea piko siring ka ngaka. Fa mai re umbea va kudeka ngā kor custom. E o sa ka vale fo, o lo fa rongo so or kala lea. Fa ngā renga custom mai ke ia. Ele mawangi kupe. Ele mawangi au kupe o le custom pa peke kele. A ke ia wa ya, wa fe wa ka vale fo. Ai sea, la ngā kiwi o e lau fai pisinisi. O re tele yo kala fa pe ro fa lo nga ka sa fa nga wenga yo a mo fa me o me le nga o lai le van ko nga o e ala me nga ye e le mang wia ya se sia ke fio ke aia ke le ma onga
ke fio ke ai ke le maonga ia leu fai mai wa mang malo ia le au le blue ia pole au fo New South Wales ia pole au fo sa o ta alo ia solia mas pak congratulations ia ile tapo inga le blue ia mas fo yo alo matama fa nau sa mo o le ta alo le au fo le ka ko New South Wales ia le ka ko maroon pole ka ko au fo e Queenselangi ia bakelen ko malo ko kiki ako vai le history kele ko malo ya mako ia fa per ka longa fa per tu langa le ta longa e le ia se le mua umangi va se lua ia wala van nge kausanga ia malo ya mako ia ai malolo o ko malolo fa kamari awangi e avele ka longa ma meke ka ngoi polo ka mai mako ia make foi wasi le ka do finga ngalo e ko yo sore la kongo malama e ko fai fot ka ko ka longa kausang fo afa pela ye ia le fo ma fo pela war ko ko ringi ia wala ke lo le la valo malo si pe ana to si la fia ia kai mio ka alo ia ka longa ele i fa pe fo ia nganga ko va yo ke la ku ka saingi ko chesi ki ngango aku ma ko fa ngau ol malai i bol ke la va ngai maka mai ia o kai minga lo ke ka alo o kai minga ko ke vai e un bla wo ka sko ia la wo mal ka longa ka vai vala au ki e aku nga ki nga e aku e ku la ko pepe e aku ku la ko pepe manga saingi pa ko o fu saingi la ko pulo kai no ka alo ioi ia ngango vai e o ke le po fenga avenga o fu ka saingi ale winga la tala o ko ma ko for kai mo ka alo ile o ke le ngu ku ale ko fa funga le kai mo ka alo ko ke vai o ke lo ka alo ngale fa so ya e ko ki kia rima polo e o pese fulu awa ki kia le polo o ke ki ngal polo pa ele yo ele ma ko for ke le yo polo pa ya solo ka alo i le ka misanga le states of origin mga kuala nga ya wa sa ki polo ya ke vai la ko ye ya le meanga pese usa pe le meanga sa fa kale yo meanga ko ka su ye pa o polo fo wi ke mingi o polo yo fa ngal ke mingi bo sui lo wa ai polo ya wa ke mingi o kai me o ka alo ya nga bang ko e lo le ya la va nga yo fu ya ko umale mai mo mai ki kier polo o si ke me ke vai pa are par polo la par kiki ke vai la cual polo le o ko la pa ku se ke vai ngal wa cual polo pasae ya do nga ke kiki nga pasae ya ru o si kai misi la le polo ya ko ke vai ku misi le polo va le wa ko se vai alo atu kai mio le malosi kai mio lo malosi ia bo wale ko ku saso fa peala le au ke ma fa wa fo le pe o le au ke fo ma fa ya nga ko ke lo o ke le o le ngia le ya wa ke minga ma ko ka alongi ma le au le warrior le ni usila ia o ke fa ko la bai o ulai ba o we lu ku e ko kiki nga vale o ko kiki ka maka o ke kiki nga vale ba ko kiki nga vale for ke mo ke kiki ka maka e pe o le meanga nga lenga ke le nga o ke vai ia le be sa sau ano ke vai pa are par polo ke vai lu ke ka vidi ku ala ku pa ele over le kami ya ka kia i ke foi voi ka se si fa pe ya tu langa le o ka ko lulu ya o le ka kia ya la ku yo ngale lulu pa wale me foi le rota lo fai i support us for LHRPP if you feel like that e ke foi le ko ke lo pure fai if you feel like you undervalue if you work in a company and you feel like undervalue or company lo contribution and then you will never give the best of your ability if ngal wenga se company po se organization ai ke fa pe ola ku pere ave ke fa lo ngopi FC de ko fe maya u ola ala ngang fo wa ye ola ala ngang ya nga ya you will never give the best of your ability so now the HLPP supporter now they feel that they feel like they were betray by their leaders lenga kwa manye yo sanga ku pe ya le ma se fa masingonga ngi o fai la me lo do pero pe ko fa msionga kura e pa fa msionga fon koi o ko maro singa ai anga o mai sa o ai fa pe mai o le mata o pure avi I think fa ngo fia tangata because there are some loyal supporters they still support the HRPP ya kulanga nga ya o le tulanga talonga ya well done for kai ka po inga ya
pe ano fai atu e leo la kikira kilo leo ko sisila leo malo le si au e fai inga le si au a lenga wa ia kunga ila fionga le ri pale mia ko vai ku yakai nga po e mai ruma o le asa ila fionga le ri pale mia solo winga ka ronga ni o i lava malo o i fai ina a le ko sisila te le me alo falo ave mo samo o le ala fo i leo le awaia ko le fionga le ri pale mia male ia mar ko fai a fiu langa o fiu e luonga puro e whangu kai e lua o le mango ko siri kulo o le mango ko siri e mawhai ngari e mawhai ngakula whare ia o ia lea nga o le whai ngā malanga ia lea ngā waku congratulations once again ia le kako plum nge kausanga ia sia kako malo ia whaftai ia wa maua le nei ia wanoa ia kako fo i o lewa le manuia le tapo inga ia malo kapua malo kapua ia le mua moni wa se lua le kapo inga ia ka whai maruo kako whaiva pau le mea le siri whawhekai ia ole a koe ka riun malanga le whiunga re ripale pia maraka ko se lau mankupu Afrika la Samoa milionga se lau mankupu milionga Samoa ia wale wha le ingo ka kola kapi o kou ka po inga le wawai ka arunga rea o le o le kako ainga tu walu tonga to te lau fiki papungi ukini le angai malolosi o au ni Australia o le kele au kanga ka alo mangi usida o kanga o alo matama whanau Pasifika pe fo kai mi nga ngo ka alo ya nga ko sida ye ya le ifa pe fo ya nga ya ka wal me nga ngo pa uor ka nga me nga nga no vai ya le pe wo ka le ko nga wor ka lunga ya me i bo le fo ngo ka fo ya le me o le ata to se ya fatalo fat to le mai mo mai ele ya ma si o ko ka ko ngude ya Whako wa i rengi rūrua ri sori. O le rūrua vale ri kalo whai tapo inga nai. O le rūrua vale ri le whaingol kako rūrua ri. Ia o whewhangi mea ri e kase e ri kako rūrua. Se o pea ri le atu nua ri o le aku nua ri e. Ia e so ia. O le kako mei mai. O le... ngai o si mea o le kele o kako ori. Ia e fuai ro maro si rango ke roba le varpo. O le kako koe me kasi al merea o le tele yo sa koe mention ele fionga le ripale mi le fono le pale mini le issue lea but wa kako kalango so kalawa Joe Wilson so le kama medica re koe ya bo to uma TC Peter and Sam fa wa so ya fa wa fa up and everybody ba ko ke ya abode la wa tro so o le issue lea o le o ko manga kua fore keipo waka ko karango so oi au le mewa toi tau ro mafau le anga mention e la fionga de ri pale mbia ilanga la unga ile fono le talo tupi manga kua foi au wangi ka ko kuol maka upure ya this is the only way e nga ia kangaka afa peo oi sa ka mawarunga nga paulo le wala nga ia kupe pe nga ia la ia u aseka e ke alo e fai au shares mga kuala ole kako keipo ren fa ko le malo ile tau sanga do afisul lima lo afisul fitu sa fo wa ia ko le ADP ya la ko le ko so le ADP nga va ko le World Bank male tui keipo sa i fo le la ko pe 5 milionga ya ko so le keipo a ko ala ren ko fa le mai le lo afisul fitu e fast fu 5 milionga o 5 point pe 5 ke se fa ya so ki lo ku numela 49 le kaua ko le keiponga ile luafe sufiku sulima sufiku fa sulima milionga ia 94 o le mela nga kupu kusa se lau ongo milionga kala sa mo le keipo le kau kala ngoso ai mana tua mention so le aboka ko kala ngoso ai foi balango manga ko fa manga o le keipo dia ele o ko e uninga le malo kusa nga abale so soang ya le ADP mal so soang ya le World Bank mal fo soangi e ngai fo soangi rua lango a mai do lalo malo ran le kako ke po ai umai fonga se le fo mai da fonga parmbia o le wa ave le kepo o le wa lalo ku so le wa share hold ai le nupi fa which is okay o le nupi fa la sa do malo o le entity ya le malo ia por state owned for ya le malo sau lalo le utos la wa lalo e fo mai le si la o le CSL ma le slack
yo le Samoa Life Assurance Corporation e mar Computer Service Limited ai sau e makampangia ko edimba e sau e male Vodafone sau e male male tiji sau o le winga kala o kampangi ku maoki elengi ele pe o APC male you just lai lalo ku so kampangia maro e run lava la ko run lava la ko lea la bo avel ka ko ke pore fasu wiwa midionga nga ole na tula i mai toi lupe ave minister of sota inga sa kam fai ko lupe ko fa ka mai but even that time it didn't find happen langa ringa kupu o la ofisiti wa fa alua fa ko nga mention anga mention pal mi ko ke ro sa mo kasi de awala langa o yutos o la shareholders o ke dei I'm not saying a riki mani information na kia o ke ro ko o le kele o kanga kala share la popo share le yutos o kanga kala sai kongo parliament and the people they still in the parliament pauda la wala fa nga kanga kai hai da yala ko kupe pe in amesha kanga ke marunga instead of running your own business e kanga share fa ka mai o shares le yutos yo la i fo ila ko mail nu pifa makampangi fa pe le ala waru share kupe ka ko maro afa pe ola ya lula le kupe nga i nu pifa ma le yutos male sila o le CSL ye male sala male slack afa fe kampangi e rua ele un kampangi le maro no wonder why yo demo kwa fe wele fe wai ka kwa inka ngeki waka sui keipo manga kufu e kele keipo ale mfunga ele se keipo o ninga le maro keipo ye fa ye inka ngeki asia ele internet service provider le nupifa o le nupifa ya afa pe lo bo share ai pa me la ko mo la ko dividend ole yutos mo la ko dividend o kampangi e ra ninga ringa ngeki de ko ngeki mar keipo ole Vodafone male titi sao so ola ko la ria ole ho ringa le pawa pe fa ka ngofie po la ko nga fainga so o te faftai ai o lea waka la ngor fa nga malo le kuko keipo le la kututuila but this man fa nga mo ye mea fa nga ke aba la kutiti sao pe nga fa akause la ko sia wa okay donga sao ngo vai in fa menga sao le malo but still how kiri ka kongo o meangi ako wo su e kanga kai shareholders mengi o kanga kala va sai ko kongo le malo aka ko kala ngoi nei fa pe o ha nga me o shareholder ka ka mo la ka elengi don't be like that o mea ia le mangu ia kanga kaya umai fonga wa o TV ni va pe kai ma singa pe kai ka usanga e ke kere ku pe kanga kaya ma o mai ke kere la ko ku pe le you just like se fe le you just invest le you just ia are wa ku makampangi ia wa ka nga va fe kai le la va ku ka ko keipo ria su engisi internet service provider o nga fa nga le Starlink o le mera wa la lang fa nga Starlink wa ye foi kai no rip off vai lava ya ISP provider ngi pe foi ngi New Zealand walu telecom uma ele ko ese telecom ngi New Zealand le was spark so le kele Vodafone ma meia e alo wa uma ya Australia le octopus e pola e tu ya ngi e kele providers ai ka kau de malo nga va kulo se provider ya so ngai la ka mai Amerika Samoa okay pongi wa kele of siringia for by nga faya le connectivity yo be nga pese mai every single school wale leila SNPH wale leila connectivity ala ku malo ere ola computer ola ka wala wadi ola ku vale ai computer ai me nga ka ole local area network en fa ko fainga ai le ai se connectivity ele ko ngeki le ngeki le la sa ka faya ko me fo le nga faya le la ku fai no fala a foi fo mai me va penga bo si dia ku ya ko ngo fio Starlink le kai ba sia ka ko anga sa mo a fai lo Starlink maybe langa lo ke le do po fa ku la fo ngo e cheap pa ku Starlink a fa pe a ro wa rip off company ngi si le ro fai Starlink a va como se si ke po e fast le connection ya nga e ale o le ngiu ya pe la ko si lo fala yu ko mo manga o la e holo ala ko nga me yu ko le vai ngai ka ko anga ngu ku la e alo fa pengi lo longa lo ka nga bia ya la ke foi mai ya o le manga ya ala wa o la ka ngola ke fon video khani
Li foi valu fa se popo le wa. O le nga mawa ula ila paru nga ula ila vai. Ma vai. La wa kala ngoma le manga la wa pe mai. Pua ya e mai lo fai vai ngu ku fo le nga ko ka piki ke fo po la ke lunga sami. What a connection. Nga piki kwa e via kula. Valu fun popo se kon pe se lima. La be ole mariere fa ska ko fai ai mariere. Ia pe anu ka malo ka fai popo ai tani. O le wala kuma, ngo sa moa. Moa ola fo ye. Iu kan mau manga, va kur fingi. Ora nga moa. O mo nga ia mar ko nga moa. Ioi. E fa penga. Over for ka Starlink, I think it all depends. Le fa mai so fine ya. Ia e fua. Usora Starlink ele leilanga connection. O nga fo le vaenga le o le zero light. Kusa le fa pe la Starlink. Ele le connection ai fuare ai ka ngoi fika ko ai foi fa pe fa ka inga pe o ska foi o se fale o loa o le fale o loa po se pisingisi a fa pe o pisingisi ai ke le computer i ko lo fale o loa e fa nga ku so e sikuela Starlink e vave e fast langa ia e paulo nga le mea e fua fo le pe o le wifi ngai o le wifi ngai e ka ser ko kongi ia ai pe fia devices e o lai e kasar ko kong e resi kuela mo a inga fo ile kai ko kasi pio ngai ko inga ngar ko inga baloma ko a si kuela mo a inga fo ile ke le device se fa nga fa penga uma Starlink a final connection ia o fai pale wa ia ia o le kele fo ile ngasu ai o le mele ta u mo so ka ko okay ro bo ka kanga kusar ka ko inga ki mata tu ila manua ka ko folo me fa America wala va ia me ia ka ko fa ia fa hicha pipi kulo wele fa pe fa foi nga le nga wele ku manga ku fo fa ka ko plus kai o ka ko e onga kampanginga ia sa e fa tenga uma pe foi ngai wa ma ko ngai do ma ko ngai fu al kampangi ke cho nei bois kampangi fo chi fa chi ia o isi kampangi fa pa e fu ala le connect le reception for it. Ia se mau wa o le coverage e le le ngu ai isi ngu fo le fa ngai po me ngare au ke lo sa mo la ki e ka ke le coverage sa mo ai ma fu mai ia mo me o company me o ISP provider mo me o business mo me o business ku ro ia le mo so ya sin se vanga por fon fa ko le for pulo tato a pia freight big cable, small usage. Ekele, ane mai. Ekele cable, a small usage. Ai aku connectivity, silo. Longo winga e oki lea, le connectivity. Po le reception foi. Ia po le mea foi le kong le radiation. Ia le lap kana ngoa kui mea ngai ko kere. Ia fa koi foi. And man, you know, it's gonna be very useful and important for our small nation. E ka ua mo Samoa. E sa o lau ke vai ai, o le oki o le inga ngeki Samoa. E whare tono tato internet. Iau kei loa fo iongo sia kako kungu lai kau mawhai lava. Ai o mea ia, kau kei loa ai. O le share o la vaenga ia kako le mea rea. E le kau. O le winga rala kala. A alu le lumanga ai. E koe whakau fo ila share vaenga, o le fasiri. E fia lea wha ingo share. Because o ngā lako, ngā whakau mai lako share i le kei pore Samoa. So how much are we going to pay for them? E o ese ai. Alanga o la kulang whakau lako share. A oinga alau dinga. Whawhiwhenka ko alau dinga se ISP provider mai share me i le kei pore kungu. Maybe some people behind this. It makes sense. E le ingi kei po au skari mangi usila e saule Vodafone mai a shareholder ai. O la whawhenga shareholder o oile ke providing a ringa ngiki. Yeah. Nga le lua kako kampangi e Samoa. Umanga sial kako Samoa tau. Sai kako Samoa tau. Whakau. Blue Sky. Yo kere lo poka ise Blue Sky. Uma. Yeah, anyways. O le meanga lo whako e maanga ia lau sirisira le malo. Po o aile ya. Po o aile e manguia ngai mea. Wala ngai kere au wala. Peango whako salasi. Ko vai whangua e Samoa. O te le whai atu fo lele. Le levanga kako pisa i whanguangi, ka mo whai e lisi whangura kungu, le whaka whaikula whangu. O le kele o ka ngaka i e mangui e whanguangi, o ka ngaka sa whai pule, o ka ngaka sa miniska.
makangaka sa ia la ko connection ia ila ko i runga i pe ana fai atu le levan ka ko pisa ngai ai nga mai sala fai ngai ai nga mai kua a o se kua ka eka ese kasi vai kele po vai lele po kai vai be ye yu kai mu se o mai ngai ai nga mai kai ka mai ki ngai ai nga sala fai a malanga ko pongsa instead o le o ko fa o le o mo moi le wafu ya pe o mo moi ngai ho chao ale se fangua fo le se imala malama le kai au o le ko ru kula o ise malanga mai Amerika se furu fia i kula sa nge la ku Samoa ele fa pela kula la ku mboi le wafu fa kali e aku pongsa ala ku le ka ngai se fangua ngai ai ngare ala me lo ko ro nga ko si fia o le ke lo fangua ngai ko nga ya mo wa uma ka ya o isi fangua ngai di si di mas fu eka se lau eka nga ko fa fo ko se lau eka ele ka nga ko kasi ai le o nga ru inga o le fa ko ari mai runga ingo wa o kula i mare fast le tula fono le fa solungi ya nga le fa ko ka ke ngo fo kwa ma le mo kele sa me se so ka ko mo kele sa la fa ma ngo fo ma polimba a ngai fa ngua i pe kwa ka eka ko vai men fa ka o ya sola ya nga ko sulima fa fa ka kwa ka eka o le ale velu kwa ka eka re ye ko se la mo ku puafi o ya ko ya fo ringa se la mo ku puafi ai se vanga wa hea poko i kakai fafu. Ya mau ko ngai mau lunga ko i le kausanga. Kusa o lewa manui ai la tau sai lunga i. So e ka haua uma mea mo se o tatu aturu. Awangi a kako whapea. Lei ka aki e whaporkiki a kako kiro. Se wala ki kura i mero fast lewa. Wa amaka nga wavala mai a kako ka ulelea. Lewa kako wali wa alele wa mawhainga. E ui ele tupu. Wa mawhainga whaila ushea. E mawhainga whaila ushea le UTOS. Now, o lewa kako skepu mai lea. I le waalele. So people from overseas, you can buy a share from the waalele, te akupu, and the UTOS. Ongor kai mingei, o lai manage kongor UTOS. Ai alua wa koe operate. Yeah, and then sa wale kupe kongor sa mo Airways. So o se kakoa. O le mea wa kako vai kua wavala mai lewa no fo lewa kakala lewa ngoa mo tangata. Lewa ufa alongo wa makankala ngoa kupe leo ACC, kasi le makanga luenga. Ole ACC, ole kena lo milionga le kong le ACC le ufa nganga. Waka nga fai se kula fongo. Every single year waka me foi nga mese la ko dividend ko kongo le kala kupe le malo. Ale ka waka fa mai o la ko e separate mai le ai ole ACC e la lo malo. Wakele milionga nga yai. Marka ko nupi fa aro mai fa fa nga luenga mo kangaka. Awar kela kangaka ekipila u lebi o le ACC a ke o kia elea ele ise men kupia o ke le claiminga a claim foi la o ACC e kuri malea kuri male bonga nga ba ku fa apuku sui kula fongo fa ngofi o le situ la fono le o loinga ngi o loni e fai mo ngai kangaka ia e le loni nga fai le kako development bank o la uya ya fa pe o foi se le fai nga malo e mo modify la bo itele atu le mato la ngona le e bonga pa o le va ngo mo le kwai e peia kau whainga ka conditions ngai whai mo meo long. Le whai ko whaarong koe la ungo mera fionga le pare mia i le fongo. Se awara wha whainga ka. Le ia kupea la kurka ko development bank. A la kurka nga ka whai manga e long mai. Se wha whainga o fie. O asola nga ko whaarong koe fongo. Se le ia ingi ngā mea o le osa ku ia mai ngā fwela a kou ka ngofi wha whainga ka. Mo ka ngaka. O asola. A whailo manga. Ai sau fai sau long. E ngala la kor kaka e pifa ka wape ia e lima afe lau ko ngā kia pula lea. And then you know, a lima afe, e umai forfia, le ungo masinga o 5 mea lea. Ma warka awale o le long lari, a wape me i kong. E whainga kākele lea, e whainga kākele. Ina i o tātou tangata. Nga koe kama whai le, ko kama whai e whainga i long, e umai pea le mere kupu nupi wha. A wako ngai kangaka nupi wha, whainga i long fwoi e kuri i, koe kiki sangi mai ai, sangi marwhai whi au sangi mai ai. Ai umai funga, e ngā lima se lau ka la, pe afe ka la. A re ngā lua kuar sainga ia la ku whainga whamiri onga, o le ala mea, le amaka whainga o fia sainga. E rei pa usang ka la, i e whainga kai o kako kangaka. Sai ai foi kupenga ave le malo, mo fale kani malo, le kupenga ave le kako foi. Le tupenga ave mo fale kani malo le luafero sifu tasi ke Mirkovic, kura i mare fast. Nga whainga ka foi ngai fale kani malo. Wa marko nga aparai fa mai lea.
o le fai o le mamaru lava o tau fai ngalo se fa fai ngofie e le fa pe fa ko fa fai ngofie ku fa fua fa fai ngofie e fai vai o fai ngolo wa manko kako e le fai sa lo nunga langa o fango fa sa mo customary land e le fai sa lo nunga customary land a fua ke le a fa pe fai manga sila ye o le arquero el calonga ye o le arquero el fa o le arquero el capisinga ye o le arquero po ama monga ye o me ya o la fai fa ko anga o le nga va ko le maro so songi e a fu ngai kangaka e ko ki fa mai o fango nga fa lo manga anga ko sila fia le o customary land e va su pasengi e le pa fai nga ko fa pe mai e ka ua ku la fongo a ko sila ele ese ama me fo le fai o pisingisi o le fai fa ko anga ma fai la fumangu ele o se mo e fai pisingisi on the other side but different entity ele pe o pisingisi foi dele o le pisingisi foi dele o la wafa o la ku senga fai de mele a fa ngari ngo sa mo o meio fa ko anga e ke la ko yo sa fa ko ke la ku le fanga ke la ku fe sengu ke la ko purengu o fangu le va ngar ia la fangu le o la le ke no ke purungai ia fa pes furu wa fe la ke purungai me pia fainga va ko sa wa sa spuru afe ka la e ke lo nai a umare ngo masinga ya wa fai ka lo de spuru afe ke le kupe mo wa ia a fa ka milo ia e umba ko de simia bo umai marea a le fa ko maro fa fai ngo fi ia tu lo we le fa to ka le po mala fa fai ngo fi e o ke lo o me ka nga fai ku la fongo le a fa fai ngo fi e le o me ka impe sia ia e kasian la fa ka nga fo ya ke an ko fa ka mo fo ya ke le o ko nga ka ro ke ku pe fa pe nga si o ka ko ya ta to se o se holders nga o le maka o pe ka nga ka ko a wangi ku ka ko kala ngoi pe le chelo tai lo se la su lima ko su milionga ba ba ke lo maka kia alu ku per maro ya le lo se holders se ko ke lo ka nga e pe fo ringa nga fa ka mai avelo I fa a se holders ka ka le ko ngol maro le ai se kupe le malo o sawe kokum even o ke le fa lo fa koi o le melo tu pepe o IPC a profiki le IPC e le ko kupe me malo a profiki le malai va reli e le ko dividend ave ko le malo when was the last time ku ro wale kala kupe le e se dividend ale you just ave ko le malo I'm not sure ke le se me ai ara Vodafone le se me o le menga lo ko pore lango o state owned e ya kai me avela ko dividend ko malo a le melo ke va ku ye e pe fori nga bai fa ka malo avelo pen fi ke la ko se hoda sai lo makanga ka sai le malo ka wai ya e va diango ka ko ioi ya o tulanga na ka ko me lola ye de ko ori sorry ya o ko le meri mai ya we e se tai me e kala ngoa koi le meri mai o ko ke le ro ngal pa u mai o meri e slow work ko live vai le ola ko YouTube le boka pe ka ko YouTube so ai meri mar kai mingi so pa wal me nga ku pula meri e slow work ko live so maybe e on site si umar ka ko oringo nga meri me la ia polar si se banga boka wa ke e le fengo ko ka ngo ko si aki se meri la manga ko ro ke kala ngoa ia ro ke fikir ki do ku ko si la mai pa u ma meri so how am I going to multitask ia but if ka ya amiga cueva ole outside flyer sa la cova pia ona lila ko ke ro oko sorry ele pe pero I think you were experiencing for the media pakako va ngere ai de media sorry ole hardware tu lo de wingo la tala ole AI it's a very useful tool very useful. E ke reko e ka walo e whainga o design. You just type sausage, salad, ia o larisi mea, o le lamb, o le turkey tail, make us a flyer. And then ngā ngā kongo le mea rea. Sound ro. A whakunga. Barbecue, $30 or $20. Ke roi, ngā lo ka o me kongo, ngā le entai whakunga. Pa umare ai saunga wako le sausage. A le mea lai whainau kara. Gana me vai não cara. Bore kasi le rua la mere wo ka ba ku le manga yo le flyers le faya. Ko va ku so le. Bo sa o le manga yo. Manga yo o le papa ki le manga flyers ni o le mai le vai mo. O le so sisi.
Le ala ke kilo kule flyers. And then you think, oh, o sosisi ya ba ko sosisi. Ya ba ya la po pe so ngol fly wa pe fa pe mi sosisi la po. Sorry. A ke ala ko fa ka pe ki diva mai lau fa ko ya mainka ai nga sikot. A fa pe ko fuka la le nga. Mo ka bi ko fa mai ki nga ngo ka fa. Ki nga ngo ka fa ko ke le fi ai nga. Mo ka ko. Sorry. O le ko suka la ere ko fa ngo fi. Porque la le ai nga lo ye mato ni si la ko suka la. Você acha que eu se fulang bukan kaso fun. A bidi malal papa kio ka fa koi ya maria ya mai se kasi lang mangko lang ai nga ule ile fa ni ro ka fa. Fa mai ke o fa nga kasi ba. Oke maka ko ya ulai va nga kasi nga papa kio. Ki nga ngo ka fa ya. Ya mai se rua. Ale mga fa mai mangko la ko se fu. O lo winga bo iba suka la. Le winga la utala ele le support we have you know ai afa ape ke fai mai le ba kola kola o la ule tala no sister ngata o la tala no la ba we fa tai tai inga a e meli mai fa kausa papa ki ma ko le ngi akilang a u fa ya ko e mai se kasi ia maria lo ko e fa ya so le ari ele fa ape nga o la papa ki lo ke fa ka papa ki wai ele na o e fo le ke meli mai lo papa ki e ai fo ida o fa ka utike ele o fa ka ke poa e le au whaakau wha ausi, e le au whaakau wa. Kusa o leke mga o mai e ngai meri mai a whaakau ngi o papakiu se wha. Ai ngalo ia o e le au whaakau wha ausi lo ke mga whaakau ngi o wha ausi e rua. Because o laka ke mga o help umai ka ngaka. Nga ke ia le wa ma ke me wha mai, ki ngai ngai maka kua ula. Ia le wingo le kala. E le wha pengar wingo le mea. Lona rua, lo ke kala ngoa ia pa pe le ka ke wo, e pe ka fosi me fa pe ngar fa ngo me. Le ala wa nga ia le fly ke va kungo. Ola, ia mame o ia wa ke le fa ka pongis. Tu lo wa o ke le fa ka o po le alo o lo fo mercado. O wa yo ke le fa ka pongis. E fa maru ro tso le sa kala, para o ke le fa ka pongis. E ni ko nga ticket o ke le fa ka wo. E pa wa o I choose that way. I choose that life. I live my because I have seen a lot of people kulo fo ila to le fa ya nga so swangi. Whatever the way you see it, it's okay for you, but not for me. Langa bo va ye me nga kupu bo kikira so me nga ngo fi de e polealo wa lo fa ya oi. E ke mai sau media, o ke fa ka ngo. Mo ya. E poleale le ka mafkanga e le o ke le fa ka nga do langa. Bo fi dia o ye. So I mai e le fa ka sa pongis. Yang ai do le you know you have to respect we fo mere fa do langa. Okay, respecting a foot. Okay, don't fuck with him. And I thought, okay, yeah, it's okay. What's wrong with that? It also for a single, but I want I thought before they get my more money. Or they for quite a mass and yow. I found my papa picking my fuck of ponies. Yellow money no matter by or okay, fuck out. And if I pay okay, there, what do I out here feed the milk on a fear? So I'm happy. O lo ke fia ke le fa ka pongisi e le fa inga na ya bo ko ke nga ya bo fa ka pongisi. It's okay, it's good for you. E le ya se e le masa wa ya. Ya la ka ko yo so fisi. Le to tit le me le fa mai le ka maro vo le pe ka wa ki la lo fa iwa. Se ka ko fo ka se kwa to tit Soli. Le ala wa sa le tike fa mai o le vai mo. O le toti o le vai mo o le toti o le la fo o le salad maria a le manga ia yung ai waro fa ai mai ai mo modi mai ai ngo tori ko ki fa pela po so si ko be mero di maria so si pe so si fo le que era ku le Hollywood le fale ai nga fo di kama so si fo le que era ku ka o le fa pe me le pe que nan me mal ka mako nga mai me nga mo me fa kupi e po fa penga ale nga vai ku ngal flyers la se so si fa perché le so si va ale mo bodi me la nga ma kwa fa ka ya ba ku se la do sfu nga fa ai nga ai ka kala ku nga fa ai nga ai ka fa pela po so si ai se a wa ka ku fa mo de ai bo e fa mo de ai a lo fa perché le sausage. Kan fai de ai. Can you make the sausage like this long? Le sausage. O a fa pe ai yo me.
ai le au ngale la po a me le aka le fa sala la mai lunga nga ku lo ka nga ka fa ka ai nga fo i fa pe mai ia me nga to titi oi e fa pe oi ia oi la ama o nga de to oi o le manga ko ko wari o ma ko fai fa le ka ko mia e au ngale ai ia fai fu le mare a wa ri si me kupu e ko fa ka wai la ai nga de sken e sa lo malau to titi nga ai ya ko lo malau soro Kuse, e ke masau mo bau ai nga ngai resi kai mi. Ia ai ro malau solo buri la fa ka nga ai nga ngai auto titinga. Eu fa nga se mea fo de fa ko bole manga. Au resi me, e ke va ko le vengi man ko ai ai ka nga fa ai or make the chicken sayo. Siu pipi. Make it look nice and crunchy. Mo ya, nga lo ka nga kai ngol ai and the chicken and the ke va la oi. Nga ka nga ensa ke vai sa nga. Ole ma nga ya ku ka nga ke va ku ka kia mer siu pipi. Ka kia mer va mbo. Pa kwa ma nga ya. So le me ngore nga. Sorry. Ole pa kwa mu oishi anga so oishi anga. Ele se papakiu. Ele se papakiu mo me ole vai mo nga saka. Ku sor ka oishi ku lo e manino. Ole ka oishi o vai papakiu. O ka ikaf ka fa nga wa ngafi. Ka kere ai se papakiu ka ngo ka ola. Vai o ko la vai papakiu. Vai sinta. Ai vai me la avalea. Ke masaro se me ole varse lau pe i va fe papakiu. Wala la o la avalea. Ma ko si me la ava. Wale vango ai papakiu. Me foi lewa singa la ava. Wa uma ai pe kafe mele nga o ya umo ka soro fufu. O me nga singa la ava. Ai ma fa ka ma papakiu ya. Le ki mo la ava. Afa pele ka fa ko e ki me fa pia. Ka sera va singa la avalea dia. Wale vango ai papakiu. Ioi. So I've been there. Whatever. Awala ke sa o ole mai ma ko mianga. Ai kakala kunga. Ole moanga sakare sosi. Ai mai langi langi. Ia ka wo e fa ko fa nga wanga fi. Ole ka wo ko ka fa nga wanga fi. Le yo me fa tuanga. Ai ke ai. Ia e pule ma ko. Le nga ele ngi kupe e avaku le nga sa. Ole nga lo tupu. Wa ai uma me uma. Ia nga. Fa ngo fi ka ko se ese. Ia. A lo la titi to titi. Fa pea, fa ai. Can you make the to titi wala ko ai lo fa le pea. Nga ka fa make the fa le plate for le no flyer. Nga fa la kiki to titi ya ka ngor ai ma to titi fa pea ka kala kula ka ka ai nga. O la ko kusare le ya me la sa ngol flyer. Mar so sisi le i ala nga la po mar so sisi o mar va mo. Ya menga ko i. Ya pese ngo o se e o ai le si pipi. Kusa e mai lunga o lo se si o pipi e menga ilaro i pese si o sea. Be pensiona pese pipi o pensiona pipi. Ya fa ya fu la ka ko se ke fu fa pese si o pipi e sar me ko kar ngoi. A chaua. E chaua. O le chaua yo me. O ka wo yo me ya. La kasi va en e chaua ta so fuanga. E manga ia foi que no o mea lava pica o que carie mea le o mea le so sani ka ko i balanga ese le manga yon me yo foi fale o ngai ka ko ngai le mea ro foi fale ainga e o foi me foi le lo fai o le la foi me o pan popo a fa pe o e foi el pan popo la quala sa o asola o lo que lo wa que le la so le fai pan popo la aso la sa mo o que le mau al pan popo le fai sa o le popo le you know e valu le popo sa o fa que ka un mafa kunga ya so ka kiki le pan popo le ka o ma ko ya sa ka o ku fu ma ko malo ma ko sa fa ka e ka o sa fa ka le me e le sa fa ka ko o sa ka o si ma ko o sa fa ka o pan popo le pan su o fu ngi ka si wa ma ko fo yo e ko fa ngu ya malonga ka o fumai o le pangi su ma ko kere ko nga pangi e le pangi fo ile pangi sama o pangi popola sa mo ya so le manga ya fai ke ve ke ka mafa ku o le fo ke va ai wa le panua ai e le mawa o si pangi popo ya e mai e pe fo le ka le si pe pe ka le ya ai o le nga le pangi le pangi popo e mai fa su Bon me foi nga lenga no fa mai si lo mo cosa
Kwa isa kawa. Me mana ya le pani esu. O le pangi popo, e lea nganga makuku. Se makua sa pe ke kang ke vai ke kang ke vai me le pangi. Se ke ua kwa ke vai. O la ke kang mafa kwa ve wa kafe mai la lon mire o ya. E kafe mai la lo i. E kang wa ku solo na penga. O le pangi popo ya. E a ngare su. Oi. Ai lea ngal pangi popo fo le manga ia ke va ko enga mai. E kang ku dal pe mu piko dalo. E pe re fo se. O le pangi ya ngar su. E se pangi. E ile pani pero fo le pangi sama fo le pangi sama ia e manga ia e fo no le pangi popo ia ma il fasu na e ia le pangi e se pangi e le pangi le ai makuku e ile pangi le pe sama fasu ia le nga le fa kwala you pe ko kiri ai pangi susu la fo la ko ai pangi susu si wa pe ia la fo wa e sale lo que kan ngoko le pangi popo o que lo kan ngoko se folele se o el pani sutum sorry o que le dolan mianga pan mianga lo ingal lomba kwa o le pani su ya le pan pa wal me su ya su fo tum el pan o me ai ngai ya kako se le la ese ale mere ko kala ngoma ye ai ole o ko kele ko ori ye alo ke manga vai ko abongi confuse abo ko ke moi e pe ko fa o ka ko live ko uma ka ya pe ka le ngor ka ya wa la ka ko fa wa pe le mere e story manga ya ngafi no vai ko lunga TikTok ko kan me sito fin sa mo o sito fin ele lo skengiki o sitina sa mo o la bala ngo manga fa wa mere ka ke ka ko ori because it's how ya pe ano fa tona po ele se ka ko fe au fu ai lo situation and you know le make fi o tinario o lunga TikTok vai grupo e foi inicio ka ko bo lo ke va ko bo ka re mai vai ala ko grupo he pe ka ko valu ka ko ongo bo faila ko live makalango pese ainga ba basangi kalango ia elesa u fe au ye ai mo vai ko lestina sa mo o kinga wakangi po kangi ya de kingi ia mo ma fo ia bo pese me fo lele o le melo ko va ko o ka se le anga o le melo nga oi el melo le inkaniki o lo ma fo pensane bo kangole inka ngiki fa leanga lo mafau ya ngo ba ko kang ai le fo le tasi le luang ka kan ngo fo maybe last night or the night before bo ye fo le siungari sambo bo maku e kai pe ya on maku ya ai la bo siungari ka pu ela ka ai fia la you know que no le bele o le inka ngeke le para ke ova kuklo e kai pe ya ku kangol mere ol pang popo en ka ngoni a ku ka le pang popo a sa we vela le recipe me mo e ke ka mafa kwa le e ke ova ku kanga lo le pang e rua me ya e mu e le fi aises o siungari bo va ko susungu mai sa mo rungo bo ka pu ai a pola se la o me pule na o ka pu e mai ya ka wa fusi kisi kulo a wa o lunga TikTok bo over ai e un ngari tu lo le fa fonga la tu no te e manu po tala no la nga le mai moa ya tupu mai e o se ka ko pe yang over ya ku la nga ngo va ku lo nga kangi mar finge nga le la ko va ku la ka lunga bo susungu la sa mo bo ti se e fo le poncha ka nga ka she because o lo public o le wakangi el finge ka ko vai sa mo e ai longa nga kangi fa per tine le ku lo ke le ka o le ngo ai longa nga kangi fa per la so ngo ke ro ka mamoro ki nga e fai lau whanga, a o lau kangi renga e kangi e runga ko kurupu rea. Wa lau mangaku, o le winga lau tala, wa e mangaku i wha oe fia kilo le lau langwa e kangi whako ese whamei wa whai o kala e ai. Langa o runga i o,
Wa fiu ka ngaka invite au ke moka ko fangi live for ye like a group live. Never. Okay, de kai won fai. E lo fai ke kenga ya mai le olo la lang if they okay with that, it's okay. A wa ma wangi la ko kupe le. Because o le wingo ka like ka fo nga me so so ni mo si you know e fai le. A wo wa lo mo ke maka ye invite mai ke le se me. Wa fai grupo foi le, wa fai la ko pero so me fa penga. There's nothing wrong, or maybe we're too old for that, but I'm not that old. Wa fai ka ngisi ngi. I wa sa wa ka siangi ka ngaka. Wa ngalo ya oi, o e fai ko rua mar fanga. O le mo sa wa e ka ngi ka mai grupo fa pia. O le le mea o ngaru a ingo mo le media. Maybe wa e ka famous ai wa le mea oi, wa fia famous o maka ngaka. Wa fia famous o le Facebook. But YouTube, any platform. Wa fia famous mo ngaka. O ke le manga fa ngalo pulo le. O ke manga o utilize. When I say utilize, o le Facebook e mo le kupe o le YouTube e mo le kupe o le TikTok and any platform. But even now, o ke le lope how much e mo ngaka no TikTok ni media. O le winga lo kala fa ngaka ka karangoa fa le ainga. Ia nga umalolia. O ke le sa fe a wa lo fa koi. Le wa ka ngi aki kilo ko la nge lo pe o ku le sika usanga bo fast food pe ke di masfuru ai ko kilo me fa pe so ko fa vel vario lo me fa ayo mo mo fa nga po finga lo ko wa le wa sa e live mo ngo mo ko kan ngor ko grupo e nga umale fa pe ai bo famous la ka sa le la langi e ke le if you do this to be famous la ka sa o e le mo oi awang e fa ya Facebook mo ia e faia e ke loa e ese o ngā mo oi. O le ale o ngā mo oi. O fa penga. Ai o ke re kai o fie famous. Pe al malanga al pale mia renga malanga mai ngi. Le fa kula o kala. O ke media al pale mia o ke fa ku every single day. O ke media sa o ye kala ngo like we have a very special connection. Mal pale mia. Ale ele o kai mi umba. O ke ngo fo medi pe vidi pale mia. Langa la pisi e se ilonga se mea kawa. Ka ko medi se me wo ro ma kwa ka wa e o malanga le saungi o ke media even le ke media asia o ke fa ke langa o sa mo le nga medi mai nga kanga po ngo ka wi kai fo nga po wa ke le kanga ka medi mai fa mai se mo ke fio ya sit par mia wo fa maria to te fa even ya kia o ke le fa la langa le o se par mia le fast ele o se pare mia ku lo wale ku malo nga mga kodu ku lo foi kau a ingo le fiong al pare mia o pare mia langis o sa mo e masiala o kilangi ma oskari e fio o mo ikanga ka asi o isi kanga ka bo fio o au ia bo levo o fiaru a bo do e o ika o le mai e malanga fa malo ku sa vango le ngo mai e fa siaki malanga yanga kusa e ya me and then let's go back le mero fa koi ye ila mala ngali ngo me ka pu eka o la tala sa o ale la ba ku ya ko maybe wo makua au ke makua ke o ko ngari e ko ka pu e ko waka fusi mai fa pero ko rua ele ai ma se mako fe au ele ai ma se mako fe au la ka ko kan ngoi fa makua i fa ngau e pe ka kan ngo pe maybe wo vai mo makua ya la kan ngo fa le so marko fi ku ya o ko awangi ko wo ngole wale mele tupu ngo vai ko foi lesi e me se ale ko pulanga le lalo le kiki fo se wo ele sambo awa fa pe ke lo wo fa TikTok ngaru ola fa pe ele fi ki sambo nga ke ro tu lo wa nga ke ro ka ko me ma se pe e po so ko ro bal mela le ma nga pu e ole ka mo funga o ka ma ro le ya o fo finge le ya le ko wole ka pu engaro lo ke fongi le loa lo whatever asan la mai runga ele ai ma se fia vai ko o fai mai ro fo singa runga mo nga ma ka pu ma ku mai runga TikTok le me se ola uru ia le ru ida ko fa ko o ke le fa ko ke sa o isi aka nge bo ko wo ka pu e mai aka si o le mele le upuria wa e manga ko le mele o le menga ka o le attention seeker ele se be special o lua everybody special ai le fa pe o ko wo ka fai e fai me ia e su e nyau like
Ia ko ale ka po mai. Yo re si o si o vai nga. O vai ku ngor ko e inga ia ka malo ala sa fa mai le ka oko. A wa sa ken ki po mai la ko la ko fa pe ha ia. Ai po son ka ma po son ka grandfather. Ia la ko va ku le bor ka malo. Ala so fa pe mai ku mai. Ala po me mara ko ka malo. Ai sa me wa ku e foi lunga. Ai sa me wa tu e lunga. Ele sa fe au le bunga la kala. Ka ko sa mo. A me wa ku e lunga ele sa fe au. Wa fie wa manga ka ka ngaka wa me was ka malo ma ku fa pe. Ia po mo fa ka malo au le fa pe. You know, le iwa su iwa pasenyo ngaka. When you are in a relationship, 99% of people, they don't give a damn. A lot of people, they don't want to know le successful or life ngai. Po le a kupia ka malo mar finga ngai po se kenye fea o le ala o ngai fie ki keri. Most of the people, people don't want to know about that. That's your own personal life. Awa ka mo fai ku mai lunga ia kiro ka ngaka wa ku mai ka maro foi fa pe mai a. Wa ka ba. Langa ire ka mai menga e ke show off. Ma le lilo ma ku le ka su ele like. Ai umai funga. Ba. Ia o lo di ma ko pa ia lo maka. Fa a nga se le fa ko fa nga se pe e fa pupu e maka pu dia. Ia nga ku la awa ko le am sa fe o ke ro ko ke la TikTok ke le fi ke media. Mo ia, mo kera rau TikTok, e re fie ko ngā karangoia, me ke fie mama, ke fie poko. Sau TikTok, alo ku whakoi, le ere o makamakai, a alo me ku whakoi. E wha makamakai mako Samoa, ai ka wale ai ringo Samoa, isia kungu o laulang. Ngā o Samoa lava. Lea kungu ua makoi ila ko suia lava le whaingo Facebook, sui le whaingo TikTok. Ua makoi esia. Ke vai mea singa lea kungu, ia ko whakoi. Ka le madu. Ai longa wa le fola se mea. Ngai ia fa ngau tengi. A ko wa ai ku nunga TikTok. Se sa si le panga. Si ba kere ngoa mai ku lo le upo ko ia ke au fa fonga ku. Menga. Ai se madu e loea. Na sa su ko adu ai. Le bunga la kala. E ke lo al ken kikinga fo mai lo lang fo. Le madu me fa dia di ka ua le ngai mi kar kengi. Wa penga fo ile. Le la ai sa mo e. Ya le mere ye. Ya nang ko fa ye. O le whai ara siwa e wakunga, la kua songa e miki punga e runga lau. La kua kenge kāre malu punga lau. Pea bo re Samoa, awa mangu. Ioi, e whape ngā e laka ika kirikira ia ngā mako, ngā le wako bai reisa uwhi au, a e ika ia e le fuse se pole. A o mea le tutupu. E le o runga I, a whape wa warua vivesi Malaysia o mausa upe ufou. Keep it to yourself. A wale mea rei, o re sianga ke akwa maresi pe whapea, ia ke ia wasa ua, mama ye, wa manga ai whaari lalo langi malau ex-boyfriend or your ex-girlfriend. You have a new man, you have a new girlfriend. Ia ko mele ka po e runga wakunga, ko vevesi mai. E re o re karinga, e ke whiwe ave runga I o personal issue. E re karia I runga I. E re karia I runga o Facebook, ma TikTok and social media. Your personal issue, don't you ever, e re karia I runga I. E mwai fore siri makau sanga ko kirkuro e kua. Sa whapea o e poko. Ai doa ka ngaka. E re ai e makua, e vai ya. If you are going through with something like that, e ka ser kari ka karo lea kua, stay away from the social media. E awa ngā resipa le mea sa whame whawet ka marore le kumai o kua. O lo ko ruang sa ngā ruang karu apa. Whawet ka marore le. And then you play the innocent card. We all know that. You think you can talk your way out? People know. People can tell straight away. Once you talk, people know you. E ke sau me ia vai, wo fiu fai leanga ia lea malea. E re karia ku Facebook. The people they oh, thank you sis, I love you. Don't worry, I'm here for you. O ka ngakanga, ngang ko mengia. And those are the first people. Mai ia rere. Vai le roki at kamaro, le roki at kingi, le wa. O kariai, if you are going through with that, especially relationship, keep it to yourself. The answer for that is from above. We all make mistakes, we all human beings. E le skanga kai akoa. A ro sau ka o mai runga I. Ia nga mau foi leo se kama foi lele pole. O sa mai ia, o sa ngai miki rea, o sa my new boyfriend, my new girlfriend, and he loves the love of my life. No one care if you have that.
la kora sa, oh, no, even ka ngai ko ming, oh, wow, oh, he looks nice, she looks nice, oh, is that your new? No one ever give a damn if you are whatever you have. Paule me ya, oi, afa peke ma fia mga amia se la iluma. Just keep it to yourself. Mai ko angan look. Ya, kako se aku dis kako. Kako se dis kako ori. Ya. Ole ka infainga ka mai sisi pe ko fiele mai mo mer kako live kai mingi. Kasi ka foko e kele kako, can you tell just lango lo ke phone. Okay, le ora lipo ko fi pon bia le kala ngwanga wa re re ngi so maka mai. So how many people in my mom say foko kako story? Well, okay, lo wa. So, ke kas ele kai ya ba ke le fenga ro kai ha. Ai ngalokanga omi ko se la o okay, ya nga bola fanga ngai ko ke. Lang mo kape aku kako Facebook ona e umalo le fukar. So kako ko yol mata pulea kako karangwenga pu. Asi kako ko yo ko va i le ki mele va ngol mata pulea. Fa kai la de mo ko sila mo ku. Ya. Afa pela ke i like la kola. Ngare o mi fo la like. Ya pulo e pesia. La kako ko yol mata pulea le ya sapani matoni ngamawala uni sangi. Ngamawala uni sangi le fiafi. Angale la. O le news lea, e sau mai kongo makanga ruenga leo, mo ia la kala. Sau ko kongo makanga ruenga leo. O ke le o ringia ko whafunga. O te le o ringia to whafunga. Kusa, o le mai moa mai ia maro al maro. E maro al maro le mai moa mai. Boa alai nga ko mga koe fo ika kalango ia sapani le lei marfanga. Ia po tupa isa pani fo le marfanga. Matoni te vanga. I ore keisi ka kwa ngopo, ai kako koe oe, le la kwa ngoe kau amale petse. O le mere kupu whamsi honga. Ai la kako omu omu e ka okule mere nga mai. Ai arango mga whaereo. Mo le vanga o mafo faupe koe ka ngoe posta kwa ngare la wa, mo le kasire lua leo nga meri mai e kia. I le mere tupunge ya, le kupu mai ngei. I le keisi lea. So, o le fasiri mai. O kusa le fameo kanga e fai kule post, waka uma mea. No, ke le fakula se rau pasengi. A o leo. Mena ai sei leo, e leo le sambo. Ai nga maka me kako lai bang pu. I o la foi fai ngar wenga lai ro la wakangi sa pangi, la su fare. Le fai fam silonga, le kangi la fionga di parmia. E la menga la ko au mai. La kako ya Tony te vanga. Tony te vanga. A fa peo e mai mo mai. O la ofisiri la vakuru po ngo muso e post da fa pe ya mai foi dia ngo fa ka. Sala ver ka vale a tapu minki. O ko lo ka male o tapu minki. Le ka di ya tapu minki ko lo uma la sa mo. O tapu a o minki. Ko lo tapu minki le sa mo. Si alo tala vo foi lo la tunu. Sala ver ka vale a tapu minki. Ile a fa fine por step toda a Tony te vanga. Tony te vanga, ya, le wai ke inge wai whafunga mai. E rei maku ele o makamu whai whaaleanga la wafionga. A o mea ia, o ngai ai leo te tono mtara ruenga. E la koke leo karia inga mea ia koke whaia. E koke fia mo ria le kungu. Ai ako kupuro mea ia o kou. Wanga ngai lalo ka pika. Ngā la vea o le whawhine le por step tōra Tony te vanga. O le tamasi o na whaletua le la ke ngofo. Ngā he whaingo fia e le ka a whaingo fore. Ngā la vea ai la ka avale a tapu minki. I le ka avale a kenkiki rea. O le mea moni sa tau na whai sa moa. Sa kaunga mōria. Sa kaunga mōria po le a whawhinge lava por step tōra. Sa kaunga mōria. O le ala mea watupu. Wa sort out kua kokongi ka avale kapu minki. Kiria mea uma, lengi morianga. Ai sea, le ngai leo ia Tony te vanga. Wa sort out pua. Ai fa fele ku urea. Pa fe mako. O ye se vango fa pe mo mako. Re ka wa ko.
bo kanga fa o lo ke fa o ko me dia ai ese baro le malo mai bo mai po o ko le fe menga ya por te siringa le lava la me o so le out fa pe ka ko me o ngoi o te vanga o le ska ka ile fe me yo fe siri o la me o fa pe ma ko la me fa pe ko ka o au ngal mo modia ko fe le nga sau o maka o purea i ko kongo maka nga nga reo o ke le popole wa of masanga he's okay of masanga he's a good friend of mine la foi ese mela kam foi la America of masanga bo fiu foi kom singa kam foi kelo melele manga ko fa ko po o Tony te vanga foi nga ia fai le purea e loka rola au le mari ko e masa ngiri nga reo la ko eva ku le skala now wa ambaka funga pior la wa lo faila ai sea o ko ia le traffic okay do kala ngoa ko sisi mea ai sea menga le tiketi ngai de ka vale ko rua limo o ko rua foi ka paka foi isa mo le menga foi pokala mena malo o aku le nga kiuke ai o ko nga kiuke o le wo o ko nga kiuke bo o ko nga ai tiket ka vale lua ai le tiketi nga ka vale fa ko limo lenga ova lenga paka me le ka mo paka leo ye mai bo wa ke fa pe oko nga oko wa nga ko fanga ringa bo le mere mo fai nga la ko mo ko fo le me fo le nga o mo si singa fo le nga I ka va le fa sanga paka nga fai le ispo kalami nga la ko le ka va le fa ko di mongi paka tulo o ke le fa ko le anga fa tu no o le ka ka ngo o le fai ngo me ya o nga ilo afa pe si le me ma sanga siaki la le system le e fia ka ngaka i nga tiketi asa ye marka vale al far kuori mongi pu e mai ka ngaka ka nga pu e mai ko mako o kere Samoa nga paul matalo fa fo malo tu tas o kere Samoa o mai se vai o le ku I marka vale di mongi alo ka tiketi ska vale ai tiketi nga ka vale ko ro di mong ya o awala o mai le ka ka ngoi o la fisiri la ka ko mai de mere ya toni te vanga masapani tupa sapani o ke roi e ka ko Samoa e a inga ya pa sapangi e ka ko ya toni te vanga who knows o Samoa a inga e lo fu po ke ka wa ya uia a le me wa ringa ko e fu ka ko ka ngoi le vaenga dia o le tele mai o le po kala me le marfa cho anga le la maka ma ko kupu mai mo mafofonga le media e ko ruala me la ka ko voi fa faingo fi o le wakangi ile la aulia le mali etua onga o le post ai angelu ka ko ka fa faingo fi o le post le fai o le post angelu po enju ya po moet foi o langa post nga fai langa Facebook ka ngoro le pare mbia fa makala mai fo mai le ngo va ya kwa manga kuala a ka wengo kusanga ka o le post ya ingo leo ya ko ru ya bo mangingo la ba ko vai o le mela ka nga fai leo ya e ka kango e su angelu ka ngo fin mai fai le la e ko ru le story o le mela nga ko ru le mela fa ko le me fa sa ka ka ya ku pa isa pangi ma toni te vanga nga oya fai se la kangi ai il ka nga kare nga fai le post nga fai la audio le mari e post ele ai kasa kaunga rua popori marufa pe mai o le asu el kanga kare ngoia ensu le wa sa fa le post un ngolo Facebook fa mai nga e kanga mai kupe ya ma o le menga ka o kanga ka fa maongi le buke o me fa me mai kupe nga mai kupe ya ma o le o ruala sa ka kanga rua kanga su angelu le sa fa le post o le mea sa nga le amakanga sa kanga kangi kon ke vanga kangi ya sa tupa sa pani e ke rua kangi langa rua fa le anga rua ngo marua kamari anga ele postai angelu ele o se posta la audio al mari to wa share un marka ngaka le la langi le posta o inga ka ngoro su e su angelu le o ke fa koi e un mai fol fonga fa ko ru de mama ko ro o le men ko fa wo ya un mare le fa le posta angelu man ko le meria o le fa mai wa ka valea o rua Baka vale o rua. Ai sa me wala inga
Ngarua le suar ka ngaka fa le post ai luo suur ka ngaka ngufo fa makala mai ngava ai le post. It makes sense le mea. E sa anke lu post mai o le mea ka ngfa yo rua. Su anke lu. Ngaru le anke lu e fa yo fa msingonga. E le o sa o page po se fake page o sa o le mea ngai ka ngfa. Le ngai ka kau e post le anke lu share ka ngaka. Sa ka ngulu popori. E ka kau ngulu popori fa pe o ka valea ma ka ngaka ring me fa pe. E le ko ko ngia mangi kupi. A wale vanga post ma share ka ngaka ke lu le pisa. Ai le ka kau ngulu e sur ka ngaka nga fa makala nga ai mele post. E ka kau ngulu suar ka ngaka nga fa le post yung nga page. Yeah. Fa pupu ala ka apunga. Ai endi for a story. E fai anke lu le post. Ai umai funga wa kangi anke lu ma leo e mori ai la au del mali to. Ka ko vai le petse lenga fai la boria. Ka ko koe me i mai lalo. Le mero ngarua. Moria penga fai lo mai le official leo le sua fori mongi. Maka ko ka ngaka ia ko ro sa mo le fa koi. Ka ko follow my story de e funga far ko ka ko story. Ai umai funga ko si sila le pattern. When I say the pattern, post ai. Post ai anke lu. E ka su anke lu. O le su le fai la boria la au del marecho. Fa mai o le su fa mo ka varia la au. O la fa fe la nga lu fa mai la ku ngu. Waka varia o lu al sa nganga la au del marecho ko nga ba sa nganga palmia. Nga va ai le post le o sa la lu. Ai ke lu le o e su ka nga fai le post. Ai endi for the story. Wako au. Wa fai ko kangi ko wa le nga o lu. Sa kangi fo morio. O ko kangi dia. Wa le vang for le morio. O le fa ula ile mo le video fo langa morio. Wako wakangi ia mo ko. O ye e fai morio ai morio o ko le palmia. It makes sense le fa fonga ko. It makes sense. E post morio o ka mai. Sa ka ko fanga I wa vai do ka vale o lu sa morio o foi ia mea. Lono winga. O le vai la ku. E ke lu offended. O le upule lo offended. Ua pese mea fo ile le moru le manga o ka mai. Asa ka kangaru wa kangi sa o ka ka le ka vale ya lu longo winga. Ia ke a wai e ka mai pe sa pe au. Moru agree e sa o le morio. Fua le lu le la ko morio o far ko kengi. E moria ka ke le post. Ka ko me image story le melo ngaru fonga fare lu. Ka ua sua fori mongi. Ka ua ke lo ngimo mea. Ke le fanga. Ko vai sa moi en. Leo. Longo. Assassination, le se menga faya. O assassination, le se menga faya. O uma fa mai o di mongi wa le ka mai di mongi. O la tele me fa mai di mongi o le yo. O mo fa ka longo mako ko fa longo kala di mongi. O mako le o I mako mo ma ko va di case le. E umai funga. E au longo mari mongi. Moria la au den mali to mar ko di mali mai ka mari. E pe ya funga fa le memo mo ka ka ngoi. E fai Andrew, ai moria is, kange, ai au mareo leo. O lea ngasu e le na mari waitu au. Moi loa mai kanga kang sa forfola la. Fa ol mariu ya olo ma. E le se mea leo nongo fai ai. Ai au mai funga. Wa saudi mongi au fakasi malongo. Ai fai lea. Ai suru vahenga lea. Ko sila ye, same pattern. Leanga o ka ngaka ye ko rua. Lenga fai mene, ko sila le Samoa. E sa o le upu kakakalngoai. Leo fe punga e fafore sko kele. A lea lava ali ali marko orua lea. A sa mo ko mai fo moria la au mari to ale o moria le kangaka. E fa aku le hit and run ko kele o moria di mongi. E fa aku le assassination ko kele o di. A o mai fonga fo msingonga. E ko ke kufa kasi mo di mongi. Sa wai malongo ko e ka o mai ai. Ku pa isa pangi makevanga same people. O la las ko va ai le media. Same people. O le mea ka fafau. E ko ke fiu e me o. Le fa ya kwa, e le fika ya fa angifo. E ka ko mai lo longa koru, e mau uma ya o ko. O le wa uma case ko for la. Fai de case uma saunga, ko morial waku mako ai furi o na, ko me singa o leo su ko me singa ko ru le top. Uma le case le. A saunga. E solo fu e se me e mal para mia manga ka maria. O la pele ku puelo ko e kangi. Wa ko e kangi fo I mongi. Ea, ku sa lewa manga I mongi ya. E apili. A fea longo, sola mongarisa, sola efo.
sola ia hepe. A rea lava ea. O rea lava ka uperi mongi. E whailanga apiti. Moko vai eila iei. O lewa umakul mua ronga rua. A rea lava ka uperi mongi. E mga oe apiti. O la se fua la kung. O la se fua sa mo. O la pa. E la kung o la apiti. O ai nga kangi longo pe nga kangi pa nga nga leo. Kusa o le case there. E mwhanga kango se komingi mai. O le case there. Lengfa Amerikana ya longo. O le levang kako pisa. Ko fa fonga de upulea. A le kangi sisi. E le mwhanga. Nga whakingo le ofisore leo sea. Sebe. A le kangi sisi. Po le a lava fa mai ka fai upulea malo le malo. Le fionga sa fa pizzo. Le fionga le la aude le mari e tore. Sunga la aude mari. E le mwhanga mingoi leo pe a le kangi sisi. E le mwhanga mingoi. Alala me un whainga kangi kupa ima. Ere ka uari ngori mongi, because even now, o ke le oiloa, po o di mongi nga kangi. Pauda me o ke iloa o mei, pa ere, ta ho ke se le meseninga le ngon mi. Nga o longo, a nga whai marika la longo, e le ma whainga mingoi leo, se longa voi se wa kangi. E o mai fonga, e kufa akasi longo mai. Bo umala leo umbal case. O ese makangaka. A o fea la, o fea la longo. A le wasau di mongi ha. Mga di mongi apiri. Di mongi. Sakangi di mongi. Ora ofisiti dia. Sakangi di mongi. O ai le nga whaia keiso la mio tonu. O leo. Wang whaku leo fa mai longo. Se longa ise se kangi. E o kunga i. O longo le i. Like peu wha o ngale le power. Po le abuse le power. Wha o ngai resources se makanga wenga leo. Ai kosa kamari mongi pa se lunga malongo. Ai ko kongi. Ele akungu. Le lo ia le ngaku. Tulo wala fionga ya le nafo. Bako kongi kupela kunguru meren ko kam fai lava. E shut down whatever you guys, your plan. Le la usa umanguia. Fa mat fa masingonga. E o ko so e mei e le. Ale fo wa. O li mongi wa pidia. Li mongi wa pidia. Ko sila e. O ai kanga kai ko o dua ia le kam fai mbilo mberia. Nga o li mongi ya bolonga prada indolia. Langa o la ua. E fai ya va fa kasi. O la ua le miro mberia. Le ala wa ope opea I foi makupa I sapangi ma. Le ala wa fai. Fea o ia. Wa alfisiri nga. Fea la o ia le lilo ankeru. Le wa sau nginga o rua. Wa sau nginga o rua. A fea ka nga kai ungarkangi. Oi. O le ale me wa lenga lua. Le ale me wa lenga lua ka. Wa loku fa kwa keisi le mai mau kaini. O le ala wa kusa lua kangi palmia. Ai o pale mia foi a foto langa ia. A rua mama, ka varea rua suafa, e ka nguru foi a ankilu. A wa la ka sa wa a wa ro ia le. E ka fa pe mai oi. O le ufa mai wa ta varea rua suafa. Ina wa fa a pe wa mention e le fionga I la ulen mari to. Ai ke le ma, e ke rua le mama. E ke rua le mama ma fa pe mo ka varea rua suafa ke minga posta I ankilu meria. Ba lo voi rua la ku. O anke ru o kōreng whauwhau wan merea. Uma mai whauwhau ngā longo. Ko mai whauwhau de mea lea o le sa iringo le meo kongu. Ai ei mas kou mea lea. Ngā kou manga ngā ai makua I whasioki a kuro. Le whiunga le parimia. Ai umai whunga. E le aru kou plan. Sa unge kui kou ngifo. O le upu saoa. E le koe mga mia sa mongi leo whapea. Le mga mia. O te e mai mau ngufo le pare menge. Ba lo fa ko o yamin. Leo ka fa ku te vaka. Yo te lo ka kai fa mai. O su e. Sa le ka ka mo leo wangu fa longo kala le ka po iska ka meri mai ko. E ka le se kai no ke alo e o ke le fa ko vai mo laro. E le ka mo me le ka mo leo. E le yalu fu da process o ke le mga ngabe ko ke le mga ke vai mo laro. Ya kong ke vanga. O siong far wale nga mau mai me fo I renga kwa nga po. O le mau mai kupenga o ingol bank. Ioi. O fela o yei le kongo ngei mea. O feo I ka akianga ma le kongo ngei mea. O le fesiri le la o vakore powang o fesiri leo anga leila. Waku. O ai la le koko ngia le leo le kumo ke vanga toni te vanga ma kupa isapangi. O ai le le ku mo vaenga lea. O le lama ka upo le fu ke runga maka nga ruenga leo.
po le mea o lae private le lama ka upu. O le fasiri, e wha kupu mangaku. A wasa fai fore kangi alongo, ai wha ki e runga oi, makanga ruenga leo leo, ko kongi le makanga ruenga leo leo, le kangi alongo. A fore nga fasiri koe loia, fa mai, ia ngo ka wale alo ka mari anga ma, o ko man ko fasiri ke sing fai. Waka wale alo ka mari anga le me wakupu, o fa leo ngalo makai, o fa leo nga. Ele fai alongo kari mea nga. O le fasiri la le fai kungi la waria. Ila a wala ko fa sa o e alanga e mamalu o ko nginga pe yang o fa tu pa isa pani o wele o ska e le o se sa mo ke fi fa le hanga ngaka o wele o se e le o se sa mo ke fi e fai kala ngaka o la sa mo o ke manga ayo la fi le ko au ke le fi le me fo le le vai o ke lo sa fa me ki pa isa pangi o ko nginga ya nga pauanga le mele ke maroi o ko nginga lo fa sa ko vai alongo paua le menga maroi longo o ko nginga paua le menga maroi munga disa o ko nginga nga paul menga maroi iken kaol o ko nginga paul menga maroi efo pari efo o ko nginga o le ale mele wel ke ningi a sa vari bala kun ma ke kire fa ka wo kalo la fu sa vari fu we all the same ole ko nginga lea le ko le fo la ko va ko fe au ya pa ya iskama wo ke ma sang ya ke ko mo o ma tu ku ro ba ka wa inga ni se va ko pe fe au ngi la ngai le o se ku le ku ka ko ngala ke ro ma ro ko nginga ya te vanga ma ke ro o ro suafa ele o suafa fa pe le o lo la ku la nga o ro foi le nga lua involve case le ka wai ale wa umba ko case le fo ko e pideri mongi ale fo ko fa wa mari lua kan si o la sa lua manga ko si da samoa te no la kala fa ya kula epa le vanga fa nga kula epa ka o ko ka le o ko ka le ai wa sa wa me le la fa ko kala bo wa case ya la wa kifa longo kifa mar va ngale al pawa o ke ro foi por a lava le mele pe mo fenga ese pe ke no le manga o but too late ai le o se ro kan o ko kan man ke ru le voi lo le ku e o se menga o le menga ko fa wa ko ke le manga akura i mai le pare mi ale sa ngwa ke banga toni te banga o lo ke fa yaku nge ke wa su e po inga fa ro ngi kala ya ele mo wa la lungi o le fa funga lang o ele na fa ila kala e loka lore la au del mali toa me sa iringa leo if you look at my face and you see me ape ole ka mikifia poko ka ngoma you see because I don't think you know me maybe somebody will cut the video na fa sa ka fa penga e fa fe fenga e fa ngal wenga leo le ka ko ka ngola makanga la ver ka vale a minki tapu lo toda indoa ai ar so au bua le mo dianga o la uia va ai mo levo ele ka ma ko leo ele ka ma ko leo nga foi a fa inga lo fa kua inga o inga le bank nga fa inga e sa for me e ke o ele ska ngaka e ke el palmia mai ele a nga ko fenga benga ele a nga ko fenga benga po fia la vala ke a roi pe wa la ma mo fa pe ke o sa mo ke ro e ke ko se ko ai ma leo nga yo o ka fa ia a fo fa la nga ya la nga ka le nga ko le do la nga ko ke lo ye e le fa pe cha pipi mo le nga ko nga fa ya ko me mo ko kari ba le lo yo mga ko o le nga yo o ka fa le meri me kia to me ka fa me se post ya lo fa ko e yo ka fa pe bu ye le lo fa ko fa pe o sa mo lo ke ni si do ya lo ke ngi a story ya e sa mai ka nga yo o ka fa nga e lo ai le la lo langi ngi e ka ua yo lo fa mau o ele ska ka de o bai o ke ka kong foi pola la o ke do ai ke ka mo ko nga ioi nga wa ke ida nga fa ku sa o yo o ka fa mai e o yang sa nga fai bo mga o pan bi bo mo ka o mal par mi nga fa kala a ko ngula ke do va ai ro wa me ya sale ka ko wa ko boleva ku sa la fa pe a o ke boleva ku sa la o ke uma ke la ko fa al fa pe e fake
le lau fa wa walu maka apulia ya e mawa se kaimi o kusala lau ke lo fa pengi fa pe mangi oi ma ia la kiki le salo sa moloka al moke akai e loka o lewo o screenshot nga mama ko kalngwanga ma leo ngai ko kongon ka ngalu ngare ro kusala la ko e loka o ka le va ko meia va ko ere nya ka langa fai o nga ba ko ka ko ma ngore ro nga la ngoi si leo e fia ka kala e musu mga ko fa ngo fa yaku ole ei grupo leo ngo ka puka ko le pombe tingi e o va pa mia fa me e ka ki fia ru ka la ko kele mau mea ko ave fa me fa ka ole mera wa ei ka ka ei mo kwa ngo ka le puka le pombe fai le appointment se o va pa mia o ka me ri pa voxio ngai malo mai vai ei o kasi nga bomo nga fo la ko fia kala ngo e kele e ngu si malo leo ko fa ko o ngai ko ke le fa maungi fa pe ha o ko yere o lo ko mako e mo ke le ka ngo fa makala ku bo me pi bo mo buru aku ele ai ma se me ele o lo fa nga malo e ke fio ke fa aro pepelo e ke fio ke fia nice le ai ma se me le wa fa si de ka ko a fe ko fiska komisinga ku lo wala fio nga ya fa masanga le fa ngo fiele nga ruenga la fio nga ya fa masanga asia lo le va sa ngal palmia a ko e mai fos kanga kai fa fo pe ka ko kolongi ku aku la bangonge ya ko fa maung la nga pa wa le mengo do ngo la ki ngo fia le ya sola a le wa ku ya le ko nga be fo le e ki nga singe ka ma ki nga ele wa ela ku ko ngu bo pe ya o le sifi singe ka ma ele fa ko akasi ka usanga ela ku bo pe ya o ele ro anko smo antes o ngola ko nginga la mbele wa kupu ke lo ngo ba ko nga skaidi nga ya sola o isi wo ku nga ba a o isi la wo fa pe ke ni o nga o ko nginga fela o ye longo a ma fa malongo se mengi bo le se mar pinge fo inga fo ka malo fa pe a bo se me mo nga risa iken ka nga ku fa ka wi fa ka sel ma ke ku sa vale kwa ka ka a o sola ku mar ko nginga fa pengi e ala ko maru o ko nginga o le menga o le malu o le malo o le meanga ele o sau mea ele sau me ko kingo o le mea ale ku e po o man wi ala tinu a e kau ko ave mo leo e kere kau ko ya na e kere kau ko ya se pulo wa masanga e kere kau ko komisinga kere kau ko palmia e kere kau ko la minska nga ku ro ri mal ku spa ya you was sure lo wa ku ma fa mang pe al palmia le wo palmia ma ko va ya le wo bo ai fai pulo palmia kau ko nge ya le fa msingonga lu sing fo and that's how easy people think because nowadays people think when you are kau ko ku spa it's nothing awa foi le ko mo me ya so la ke kau ko ku spa ya ok wal mera kau ko ku spa ya kau ko ngau o timing ya bo yo ka bu ya ngola bo kere ka ka ba ika ya da ku po yo fese me ke ra ko kau ko palmia a kasi ba ya so ya du silong fo e ke kau ko ku lava ke fa longo ku o ko umai fa kau ko ku spa ya e ri fa ko o sia se ku si komi po se palmia nga fa kau ko o ko i le fionga le tu e nga ke lo ala ya me fa ya ka ko me se o le story nga fo nga farkasi morio o ya le pone se morio e fa e morio o le makau ka ka nga mai leo ye e morio ai mo funga bo au fa kasi leo morio now e fa e o di mongi ka o mai leo o di mongi fo mai ya nga le nga ka o mai leo sa ka kaulanga mai leo fa suenga o di mongi fo mai ya assassination ai mo funga e le mai fa assassination fa suenga a mai a mo di mongi mo di la o de mai to o ma fa msingonga a le ko sa di mongi ya ko e kangi e apidi a le fo sa du mai ku pa sa pangi and the same people these are the same people lenga fai me maka apulu aflu kasi now they still carry on with this fa ferka po ingala ku ilo fa koi ya e a ngar me maros e o me maros e ku ma wal me mo so ya no le ku e ka dinge bia ala ka ko se ku le ska ko ya ai ko fimo moyari o wa ku ngari boka a ya le o ke ya fa pe lo ku ba ko se lu ya ka ko wa lo pe un malo lo ka ko YouTube e un sai me ole sika ko o ri le
o le education Samoa. So i fua malolo inga o le education, o le health, finance, foreign affairs, security and defense. Kako Samoa and justice. E ka ua uma ministry Samoa. E ka ua e ese ko umala ko fa kulanga fu yo me. Wala nga fela kala ni media. O le tāua i o le mele o le soifua maloloina i sia tātou tunu. Peila soifua maloloina e a le sasa ungoa wa au au. E ala ko kongu le fionga minsta. Se furu 2 miliona le e tālafu le e kua. Behind. E karafu. So le wingo lau tala. E ta tau na toi sile ili malo. E kakau lava nga kidia i al tūlanga fu ilea o le kidia le karafu lea. Inga ia awangi ko rukia petose ka ua kelelea e ka ua le health. The health system in Samoa need to improve inga ia lelei o ka kukangaka. Health sector e kukusa uma. O le health sector ka ua fo mai vai la au education wise because kasi le vaenga. A maka kule education ka maiki leo langa le kiki. E o akola irunga. Wa palengi uma tulang fa pia. E tāua ia kalafa ausen, tālafa kasket, ko whinga lau I ula. Ia le mai momai o Sweden. Ia ma kasket le mai momai. Ia ma o tau uma. So o mea uma ia, ave wha mua mua le malo. Now we have the project. Ia, wat gele o mea ia kau karangoso o le social economic. Social economic ia o mea fui e develop le malo. Ia ma le kulanga lava lea o le develop o kaku kangaka. Ia palengi uma mea uma. So onga lewa yele take le malo. So fu malo loinga o ke manga a koe ave sesi improve like kiki. When I say improve, money wise and also o kulanga lava lea o le service I tulanga I forma o ke rola yele anga va but to improve a little bit or le kulang fu lele o le service o le integrity o forma o le arwhenga o le service o I kula whenga ruenga include uma le package le e ka fuga ile wa pingo fo mai ia lava fo mai ina ia awangi overload me ha penga when it comes to pay e ka fuga pa ring o ka ua ia o ministry ia o le education mal fo mai ia when it comes to defense ia ma ka ko isa mo foreign affairs wa ka ua me ngai business le me fo le innovation le business inga ia pa ring wa kupe ia ku fafu le pisingisi le ola tangata soifua le fai polo kiki so o ko ngati wa ese ku o development ni e ka ua mo le ku ka ko makua e ale fo ka te fa fo ngia ku ese fo ya le ta ua me yo fa pe wow that's good our justice system e ka ko ya maybe if I say implement e ka ko ya inga swinga la amendments. We have the ministry le mele le kako fapisingonga ya le kako kikira koi o fa leinga e fa le mai le kongo ka pingeka kula fungu inga e fa mau kura kako justice system inga ia alu ia le ele o kere ko I pole wa pe o mea lava ia fa la lava e mo wata food package longo inga ka ke o le sis food lo su ka sanga wa isa mo so longa le so longa le the education system well, and our health system, business innovations, our security and internal affair, okako foreign aid, oaku Samoa, ma grant, and our deal with our partners. Kako partners I fafu pe o aku fafu. Yeah, sport o mea umalava ia ka ua. So, ia vere kakoa. O the first priority lang sa mo is like makuha ako uma isi. Okay, kahit whainga malo, you guys have the knowledge. I can see you have the knowledge. O ngayon ni kamari, ambasya na whainga whainga malo. O ngayon ni kamay, o kainga whainga malo. O mako, yang lang kuha, bakuha niya mako lang ngay defikawi. O nga lava yay, edefo, support. You guys, you guys have our support. Bawal me fo lele, Peila le tūlanga ringa whaila ukala nga leila, o le mea leo le, la kako se le sako oi, o le lango,
Lang sua macho le fafu. Ya fa pe la ko skawile ai. Okay, lo the knowledge is there. Pa wale mea ya consistent le faingo kakoa. Le me foi le ya kilo. Ko e faingi ya. Ko e faingi e kilo ai identify ya pe ko e kilo. Leile upu masanga fa ngai ko KPI, key performance indicators. We have to look at every single side of it. Everything, every department, kilo ye resources, how are we going to use the resources? O haru sa resources el malo, KPI, key performance indicators. Wa meo mo moro fa pisisi. Ele moro nga me fa pisisi fa pe making one change or making all like change everything at once, it doesn't work. To be able to systematically accomplish any goal, kilo every single angle. Po le ale me fai wa le nga fai swinga uma. Nga mo songa wa le nga. Yeah. E fa penga se kara le me au kako. O le tunu o makwa ka mai sa mo. It's our collective responsibility. Ka penga ke ngo fai fafo. O la ka kwa nga sa mo. Pe ku se sia kako. Ba la kako me ku story dia. O le support le. Telefona wa o nga sa mo mai kanga bo kele pepe ia fo. Tele ngai alu whanau ke wakunga. Bua ngai whanga foi lele. Bua kakia i pepe. Whanau le pepe tia. Whangau mai kanga kakia i pepe. Le la ko ke wakua, le atupu. Ai leo se meo wha kiki ai le fofo. Ngō lai kiki mai foi iau iau. O ia le mea rea. Pau le mea lo teilo. Wo wha ke reinga. Le tele o pepe mai mau. Kongi la pisi ki ai. Ia sometimes ele fai ngofie. Orfisiri. Mo kako prepare. O yese kako, o yese po kalame e sosoari mo whanau. I mea whapea. Langa mo le kasi le rua. Mo kele pepe sa mo mo waku mo wale auku mo wale sami mo wale lapisi. O la se kako ngā luenga e whai. O le whainga kupu mai o e o marke mingi o le fo eile. Le fo kwa whapuipu ya kune sia le fo eile si pepe le. O le mafu anga me e kele. E kele factors e contribute ele issue lea. Ai o Samoa, matoke lau, matonga, tuvalu, makako ai Pasifika. O kako, we have that pride. Especially we so close community. E close ngu, close a inga close. E ile ko inga pride nga kako a moa roa thingi ke mga aya. O kenge rea. Mako uma, ngofo malea wao. O kenge rea ngofo malea. O kenge rea investigate. O kenge rea kau fesong kikeri. O kenge rea kau foma. O kenge rea kau reo. Ino le kaiminga, o kako dream nga. Kusa le mga oka ika. E ola laka whangau laka dream. Your dream. It's none of your kids' dream. O se se nga kako mai aso la. Wa e alu fo yo ia tama wa le mo fo la pe uongo fo malo makua. Le ala sa fia fo mai. Ya pe wa vai ku ke nge ya ngore ngu mo ka sengi even your own brothers and sisters. Bo fo mai fo ka ma le fo. Ngai mga ro le oi. E ku'ulau miki rea san, I want you to be a doctor. I want you to be a police officer. I want you to be a rugby player. Wa mga e mo mongolau miki. Ilo san. But that's wrong. Very wrong. E ho fo lai whanau. O kako yasola. Sa whain merea. O le la kwa ken kiki sau o ki po oreo. La me o ki po oreo ken kiki kere mga. Mo o me fo le mai. Oi mo fai sau pe. Sau o ki po oreo. Ke lo le merea. Bo umaso nga. Ako sao ken kiki fai lang pe fai come here. O fai sao bo. Kako kalango ai bo umaso lao lea. Umaso lao le sao ken kiki ba kwa sao okipo. Nga le sao kamela onga. Ki you know what you lao mere fai. Wa makwa embarrassed ba ngofo masasa ang ivaila au lea nga di loko sao kama. Lela fai lo wika. Ala ku sao kamela onga. The abuse. Baila onga. Pea leo lo vale. Leo abuse sao kama lea. Wa e ika ngofo okifa ai nga leo lo sao kama kenge. Aru lea onga. O ka koe fa penga. We hardly show our love. O aso lai sa mo. E se asa eva kusko inga fa pe mai. Oh, love you son, come. Ai ka ko ya sola malo kai mi. Bo se asa se makua e fa pe ya ska mi kira onga mai. I ka ko kai mi ra so. Fa pe mai san sao. O kako ma kuero rofa. Ai le show inga le love.
e ke vai po le ale fa ku la o ki le fa e le ka sa me sa fusi kai mi show the love son give me a hug have a good day I love you we'll see you after school even sa mo le fe mera a wasola o ka ko pe le alo wo fa ke le ka sa fa pe me so ka ri dang fa kilo ka ngaka o le mela le o tupu nai fa nga wa onga de fa ko bo le kasi de lu o fo o ka ko mai fo a mai kanga lu a fingi ya e ngai kilo le a wa ke ma fa ngor ke ki le au roku ma ke nge ki le au roku le wo fa ina fa uma fa mai vai le wo ya marka mai le fo mai marka mai le wa ave train marka mai le ave pasit ke ki le wa o fo mai marka mai le wa le fa ka meta marka mai a le wa sa marko bo fa ko oi sanga ko ku mara ngi le wa ku ria sa ka ai sia wa mai le roku mai ka ko wa ma even your own brothers and sisters because o ga manga o e ola la ka mele la miki o la nga lu fai o le mele ku poi o fa nga ka kia i pepe o fa nga u la vale o langa ngi a sa wa ka miki ki le fa long o le langa a o le me ka ka ku fai a sa ke ki ku mai close ma ku tama fa na ka ma ki ga a sa ke ki mam I have a boyfriend Polan me fai. You can't just say, "Ba no ku la nga ka nga." Asa por nga ka me ki lo langi wasui. I have a girlfriend, I have a boyfriend. Kango oi consider fai. Oh, really? Pe mo o ka me ki primary school. La nga ka me ki ka ngole ma mala basa. E ke ngofo lo fa pe. E sa lo ke me pe wo e lo fa me. O ka mare ngo fa ku no Facebook ko ku mai. O la ngo i sa wai. E fa nga wenga. O fera inga sa wai. O ranga wenga e ka okura pase meia sa oi. Sa oi ngo vai ko e ke ko va ai ko lo mala pasi nga. Ia nga vai lo sa oi mala inga ngi la ngo lo ma fo la pas. O lo ma fo fa ko anga. O le ma fo porque e kere manga o paul menga e mai. O le au fo mai leo. Le wa fa nga. Le la mai kanga mai sia kama. Bo sa lo fifi. Ya lo fa ko pume o le winga la kala o le connection ia po le o le communication between parents and kids buka ko pasi mai nga mea ya o ka ko wai mo wer kari ngai mea o fa nga ure ku por meria ia ko fa o mari ia a fa ngel fe mo funga ki wala ku se ken ki fa nga u fo ai o ki ai yo la nga ngi upuka ko fa ya o ma fo melia there is a breakdown in the communication. Le va o ma kengi. Ma ko kengi rai ka ngoi. Ai au fo ke fia ke ma fa ma ya fa yo se ki nga va ko. Ma ya le bo no fo yo le loku e kasi ala upo fo yo e. E ke sa ka ngoi marunga. A kupu me fa nga kengi. O kiu ke le o makua. A mai fari ka ngoi. Mai fusi fai wa. Ya me nga fa ko but don't worry. This is not the end of the world. I'm so proud of you, son. I'm so proud of you, daughter. E ala nga o fa peka me ki makupon me o si me ma bo so po e sia e ala nga o lo langa len ka ko mai we came from a very small world and a very limited communication connection between parents and kids barriers e limitation o ka miki sanga ai ku sanga sa bari lu mo ka ma asola fight up of fago we know that aka ko mai e wa ka ko parents need to hear leo mai fanga ioi ya pa penga menga ring ka fasinga ka maki ka e le pu mai ke pa yo lo ka ka lo ko nga nguki oi ioi leo mai ka ngaka ara ka alo ka maki eu no foi lo san no foi a foi way ko wa ma a ke ma fo it's your house if this is your house why you try to demolish your son or your daughter or your grandkids because you have visitor in the house. Don't worry. Amaya, let your son do his own thing because it's his house. Awal ngala ko ka makiki. Ay ko ka ngaka. La me fe funga. Aka ing so fungwa ka e. Ka e or fale oi. Awa ke pretender. Don't try to pretend like you well behave. Let the kids do their own thing. Let them be because they just kids.
just like you when you were young, and I. Yeah. Ole ka ko me ya ku ile ska mga ya po la vale. Mata upu tau medicina. Ya lo que fie va ya me ka ko. Wale la ka ele so la ka re do. Ba yo ka ko ovi dia. E un boro tang do ngo ko le ave ngol ka ko YouTube. Ya nga sa like ya nga ko nga o mi la like do. Ole mata upu le sa tupu mai le tau medicina hide away. Ya ole ale ko o kere se kala la ka ko straight to the facts sa. Ole mele o tupu. Ya wa ya fo si to fa ia masa fa o tanga fo pa ia fo o le tu malo ia mota ia la ko kisi na fia pa ia wale fio fo yo asim paku ia fai o mo maru fo yo le o ka ko fo idea o fa mo le na tupu mai na fa mo pa se mena tupu mai last week le langa ye le maliu le nga ye a le ngo fai ka ko ke lo news ia o le wa ye le mata o pure wa tupu mai le tulanga fo le nei e fa pea o le wa e se ko fari kumalo o le ata tapunia ia pela ta fifo le running o le pisingisi de ona o fa la velabe ia e ke le sala i bo ilungo le media a o se mata o puka ko kilo la vai ai pe o le arma fo anga na tupu ai a o le ase fa le lenga ma ko ka ko e ka kilo identify your weaknesses and how we going to improve. O le lau ke vai kunga. O le kumalo they had enough. Ia bo mai mau soi fua. Mai mau soi fua si alo le stamari foi le. Ia sa mai Amerika karpongia. Bo kele liu se le ngi meka ki o pau le koe aba kwa le nganga fa ma fanga. Kalo fai o met ko fa vai malai o palangi le to o si o stamari ia mai se foi ka wa inga. E le o se mea. You know how o le mele hurts ai ka ilo roku. I don't wanna. Okay, mga happen ya le mea. Okay, ngofo fafo. I'm proud of my country. I'm a proud Samoan. Every time I get to Samoa, I want to. I want everybody in Samoa. I want to be proud. I want you. I want okay. I want ke poa. I want makeki. I'm a proud Samoan. E ui wo mako ngofo mai ka mareli fafo. Kem kera ko Samoa. Kera ko mala miki. He had a plan. E lo pe fia vai aso ngala ko Samoa po ang fufuang fale ainga la ka po mele ainga yo pe nga aku peren pa pe mai darling ya o le la waru o le mele mako ainga maybe I will see you in 2 weeks a wo ka o se vai dia wo ka o se vai dia o kilo i fa pe wow so how if my situation how my families and my loved ones how they're going to deal with this, because he's got a family and he's got the wife and the kids. Olay Amerika. Nga e aru Samoa, ele ma se singalak ni Samoa, e alo ya, e kia kioki. Every single Samoan live abroad or live overseas, you have a dream. Ele ma fainka ko umay Samoa every year or every, you're lucky if you, Michelle ko lucky travel 3 times, 4 times, or once a year. But not all of us can do that. Lelanga malanga siusolea. Olanga miki ya Samoa, he's a proud Samoan. Even Amerika ko vai carry langa. Vai fu Amerika. Ngakau ku afa. Because he's a proud Samoan. He loves his culture. Alam mero kupu. Ele mafo fo wela ko ki Samoa. And when I look at the situation and I thought to myself, how am I going to deal with this if that was me? Anga oha ularia. Lei iso mafofo ka sa mo ke oki. Lei masoka mafofo ia a oringi maka upo kupu mai ka lo fai. E mo ia ka ke roa e fioki ka but the situation here. E a fia ila to sa fai nga wengai. E o fa sala nu mafofanga ka ko ke roa anybody e fako a proven guilty a oi. Ia pe a wo kong I o e la wo fai mo dia nga leo. A ka ko kilo ye o la sau sida tato le fafo ile ke le vave o le mere e buka ko vai la se ko sida ye buka ko famo ko mafofa o le Samoa le buka va ko le kelo fala la pinga o inga fa o lima o ke ngo famo mafofa pe me swing o le lalo la miso
tuinga o le laulangi. E mo moe ma mangu e le whaki. E sau mala e kiai. O le hale me wa tupu tato laulangi. We are not. Ko ke loa le menga kaulo ngafi. Ko ke loa Amerika. Le uko fitawi Amerika. Ngo kau kungele niusa ngile fiafi. O la uko kau usi wa Amerika. Thousands of soldiers and all the combat equipments. La wa lani o Israel. Nga pomu Amerika ngafia Iran. Ai ele sau se news fo lele. Ai sa unga le news ala langi e wa kelam. Pe o le mole meor ko uru mai fe kure pinginga fo Iran. Ole peisai. Amerika le Kuwait. Le la waka uwa Amerika. So longo winga. Wale se peace talk len kalangoi. So the kawa, it's gonna be continue. Sainga ngafi kalakwa ngafi faapili me nge Pasifika. O la se ko kisira I ka ko kung like. And the big boys ya lo play le power kangaka. E pingi Amerika o areo sau sainga failanga abuse nge Pasifika. Ya o swinga la lang ele o ko fa ngo fil la lang even ka vai foi Samoa ya o ngafi. Pat pui le si ya kari Samoa ngi si dai loi boning kongi. O a check le fale. Uno wala fa pupule kala. O aku koe rape marko o ruor kamaro rea. Koe whael kamaro, I'm gonna take your wife. O ngai mafo mal whaka ngor kelfongi. O aku a check I lela o. E maka o kia. Maka o kia au ke ngofo ha u like. O ke ngofo. Wo mafa o fufa episode. Ai po lea se au wale ki o kala kule au wala wale kaimingi. Wo mako a whainga kare me. Wo o fwe ka maki ia. Awangi o ka mafau amisa ka maki da warkele aka laku awangi o ka papefulele ka ke yo ka fa keke me ai do al mere sefe just stay away from it kele swing ole lalo langi ma me ya lalo ka ko longi longo wingo singo swau it's gonna be another headache in the next 5 or 6 months na kala bo se pistok la wala o fo longo ya feta o fo America o aku la pongi e ese foi la ko si sila mengi le won bai sai ngai a publika ko ala foi pingi o e fa penga e kilo foi ka ngi avango e le ko fai ngo fil la lang ya a o savaringa o ngai o a au mai o dima ka savaringa pengo fa ko me fa na wa mai el upo a inga le fio foi a inga tu mala. And I love that the verse o langa la unga fai. Eri mariu. Le mele fa mai, the fashion of the world will be passing or fade away. The fashion of the world. Ko ke roko. I will love, ke au kilo ngai waka ngai 10, 20 years ago. I will love to, yo waka, ya wa ya. O fi kilo waka ngai se full kau sangkan wai. Lua se full kausa. O mga oke koe look like that. But it's too late. O leo langa ile ya loe kua. O leo langa ya luma. I look, o kei minge lo kilo lo se fo malo lo inga o pe wow. Ke leo swinga lua se full kausa ngatal wai. O ke le ilo makua o ke le koe inga. But all of us, you know exactly where you are right now. O la sau kilo leke mai mo mai o le harku langa wele se fo because life change. Things change. Even your surrounding, your people, we used to be friends. Wakako friend. Some of the friends we still are. Or they still kako friends. You have a new neighbor, you have a new job, you have a new local, and maybe you just moved to America, or you just moved to Samoa, you moved to New Zealand. Your surrounding change, things change. Sui uma me uma. Kasial kari, kasial me fo lele, you know. You have to believe in yourself, your conscience. Are you going to move forward? Are you going to be there? Are you okay here? Or are you going to do something different? Because you don't have to complain. And once you die, once I die, and that's it. I wish I do this, I wish I'd done that. So, do you think you can adjust your life, or you think you're okay where you are right now? Or like look for your calling? Like when we started,
we talk about relationship. People share a lot of things they shouldn't be shared on Facebook because no one ever give a damn. No one ever wants to know your situation. 99% of people, they just don't want to see you successful in life. So sometimes we can use the internet in a good way, positive way, but a lot of people, they don't want to hear your story because we are living in this world. O lau savalinga and my savalinga, it's up to you. Sometimes, I know a lot of people, they challenge me. When I say, challenging, when I say a lot of people challenge me, but I know some people challenge me. They try to challenge me. Yeah. Let me like if you want to try that, yeah, make sure it's worth it. If you want to try me, make sure it's worth it. I will come for a try because all the laro langi na wo la ye fo ya uri vai kan. Peace. Kakire ko mga oya. Mo saudi maru. Okay, okay, fia mga okay I'm not 20 years old. I'm not 30 years old. I'm not 40 years old. Ole la bla kalima sepuluh. So o mea umanga, you can this and no, I'm passing mea. Or kami ya ayo maonga mo mari. Ayoi. Le fia varia lo uru le fia varia wa am pasi uma mea ngal varia le ava fai kau karinga fai me anu le gym. Pas all situation like if you want to challenge me, if it's worth it, you try your best. I said it. Peri or kalangwari. Manguya marolonga nei po. Maru usori. Yeah. Kai morka alonga once again. Congratulations. Yeah, siya mako out. Yeah, le kako maroon. Ko yo sore la. Let malo let you know. Lo mai mo mai. Kai mai mo mai. You don't have to challenge anybody. Just challenge yourself. Oirenga yenga. Where you are, where you were yesterday. Yeah, just like that. You don't have to be somebody else. Just be yourself and enjoy life and move forward. If I die tomorrow, no one ever care. If you die tomorrow, no one ever care. When I say never care, maybe we send our love, I miss you, brother, I miss you, sister, we'll miss you. But that's it. But no one ever care. Just be yourself and enjoy life. Manguya marolongan po, o kako live this. If you more like mo kako YouTube, nga kako ori o kango lo download. Nga vlo la lenga kako amba kamay o ya wo bak mo sipan mea. Manuia marolongan nei po alo fa tera mo to kako filo kaya. Ya, emingay manguya nga wenga America. Kay pri o ko ko le ala ma kay pri makali. O fonta ya o so umare mai mo mai. Kay pri ya so ko fingere mai o Alaska. Ko la kure Alaska. Ngai ba ai lo le la o le ka walo malanga. Ku solo malanga le ye. O le ha ke le vidia su o su a misidu ki su a. O le ha ke le kalangoa fa pe. Ka sela vidinga ya su a misidu ki su. Ia malau I ula ausen ska fa sko finge we sona ai ngari. O lo ke manga o ka se planning on malanga masua ma o ke a Mr. T o ya skaria. E a maka mai me le ponge ma oi fe foi. Singi ma ke ko abo leva nga medi mai Mr. T ma ko oi le kako 2421 ya Daniel ma kako Taste of Samoa ma malo Joe le number 1 Joe le Wilson pina ala o le wo fa pia na ke le manga o ke ngo but I will have to take somebody with me e le ilang karing le pesi bo o la langi o ka ko ye o mi ko ya e o ala dunga I o ya Alaska mi le so ko fingere ya Capri football kas makbola ke la makbo pesi pa langi ra paulangan me o ke su aya su ami siduki o su ele pesi foi fa put in Germany wala ko wala le kila pesi fa Mexico why not sui la kako awo ke ngo fa ko la mikire ye I wanna o lo ke manga o ke retire li a ko ro rimba sepulu
It is possible. E fai fan kupu sa mo. Wa retire umaka kare sa mo. So le retire le fa pe mo se kupi. O retire lo wala fa ka ya o ya ro e mo e pe ke ro fai lo. O me ka retire. E le fa pe ma fa ro retire fa pe ke ro ka ya wo mo ka si na. So but that's my Mickey le fai. O ke le kala ngoa ya so. Yeah, but that's our dream. Not maybe that's my dream, but we'll see. Alo fa te le atu manuia malolonga ngai po. Ka ko whira i kai au. Ka ki te ano. Have a good night. God bless. Till fast for. Oh, see, low, buddy.